Hello, everyone. Good morning from New York City. How is everybody here? I hope you Very are good. all Good, well. Nito. Good. Good. Yeah, I hope Good you and are all Horace. well, happy, and will enjoy the weekend. Especially here in New York City, we have a Labor Day weekend, so it's a long Wow. weekend. Hmm. It's a long weekend. And yeah, it's a Yeah. long weekend. And with our new program from Batak Diaspora Martonang, or discussion from uh, forum of Batak Diaspora all over the world. And this is the first time that we make it in Indonesia and English so that we can reach the young generation of Batak Diaspora wherever you are. So, first of all, let me introduce myself. My name is Pelita Napitupulu. I live in New York City and I'm the chairperson of the Persaudaraan Bangsa Batak New York and surrounding area. I'll be your host for this event, but I'm not alone. My friend over there in some other place in the other part of the world because we are 12 hours apart. So it's like back and back, back to back. My friend over there also will be the host with me in this 25th series of Batak Diaspora Manonang, which our topic for this event is, let me read, the unique significance of clan name atau marga and family tree or silsilah for a Batak. So now we are about to start. Let me call my friend who will be joining me as the host. Please welcome Mr. Bernard Tampubolon. Ito Ben, please, the stage is yours. Thank you, Itopolita. Really great to be greeted and to be welcome as such. Selamat malam, Amang Inang, Ito Lae semua. Kita malam hari ini punya edisi khusus Batak Diaspora Mataram seperti tadi disampaikan oleh Itopolita. Kita sama-sama punya kepedulian untuk bagaimana melestarikan budaya kita. Jadi edisi khusus ini dimaksudkan untuk mengajak anak-anak muda kita, tapi juga dengan keluarga muda di diaspora di mana saja berada. Jadi ini semacam percobaan awal kita. Karena itu kita berharap untuk kita akan ulang lagi karena kita mau menjangkau sebanyak mungkin generasi muda kita. We want to reach out to all the youngsters of the Batak people wherever they are, so that we can introduce, so that they get to know our culture much better. Everyone is busy. Everyone has something to do in their lives, so sometimes they forget that we have our own uniqueness as Batak people. So tonight it's more about explaining, sharing about our culture to the youngsters. But any of you who attend the session tonight who want to know more, this is an open session. Tonight is an open session. Everyone is welcome to ask questions or to share opinions. But we really want to enrich each other's opinions about why us as a Batak people are unique. So we would be welcoming everyone and opening the session in prayer. But before I'm doing that, I just want to highlight a couple of examples. If we are talking about Novak Djokovic, I think everyone knows about Novak Djokovic, the famous player, or Roger Federer, or some people might be remembering Pete Sampras. When people are being asked about them, then they would say, "Oh, I like them because they have their own style. They have their own characters in playing the games." And the same thing if we are talking about the Italian football team. People remember that they have the style called catenaccio. So it's a attacking football. So they are known as a team that has their own character, their own style. It's always being matched to famous people, famous teams as well. And likewise, tonight, we all, as Batak people, we want to highlight through the session tonight, we have our own style as well, the style of Batak people, the character of Batak people. And that's what we want to highlight in our discussion tonight. What makes us unique?
what are the aspects that making us unique as people in the world. So we like to call ourselves as Bangso Batak. So because we have our own unique characters. So that's what we want to discuss and share tonight. So with that in mind, thank you, Ito Palita, for the introduction. I'd like to give the opportunity back to Ito Palita to continue the session. Thank you, Ito. All right, thank you, Ito Ben. Ito Ben is one of the uh, people in Australia. Now we are all over the world. I can see also Ito Haposan in the other part of this world. So this is kind of everyone in the world joining us. And Ito Siahaan in Germany. So everyone welcome. So we are about to start our session, which is this is really unique because this is the first time ever we do it in Indonesian language and English, so that we can reach in all the young generation of Batak who is already going abroad, especially now they are not in Indonesia and also in Indonesia, so that they will understand because we figure it out, like for example, in all over the world, we can see Chinese restaurant, for example. They Yeah. have a specific things. People all over the world, oh, I want Asian. Can you imagine? I want Asian food. They go to Chinese restaurant. Why cannot they go like to Batak Lapo, something like that? So it's like a proud for us because we are also has our community in Russia, our community in some other places is as a Batak diaspora. So we try to reach in as much as we can, and we also want to make some let's say uh, work for the young generation to applicate what they learn because they don't have any chance, even if they hear or they learn from the book, but they don't have any chance. So this kind of things we think about to make a workshop after this meeting. So anyone who wants to join, you can give us your emails address so we can contact you for the next workshop that we will do for the continuing of this program. So now we are about really to start our session, and we will have our introductory session from our leader, Mr. Professor Bostang Raja Gugup. But before that, we are about to pray to give thanks to God that we have this special moment. For that, I will ask Pastor Jonedi Pakpahan, please lead us in prayer. Amang Pakpahan, please, the stage is yours. Ya, terima kasih Inang, Amang dan Inang, selamat malam. Saya akan bawakan doa kita di pertemuan hari ini dalam agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami di malam yang indah ini di Indonesia dan di waktu yang berbeda juga di beberapa negara tempat kami mengikuti Zoom ini. Kami memberikan perhatian khusus dan semangat serta kecintaan kami untuk sama-sama melestarikan budaya Batak. Kiranya Tuhan berkati acara ini, berkati media, internet, dan segala hal perangkat yang berkaitan dengan suksesnya acara ini ya Tuhan. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk moderator dan presenter yang memandu acara ini, Amang Ben Tampu Bolon dan Inang Pelita Borona Pitupulu. Kiranya hikmat yang daripadamu menyertainya. Demikian juga Amang Profesor Bostang Raja Gugup yang senantiasa memperhatikan dan juga
senantiasa membangun semangat untuk terciptanya pertemuan ini setiap bulan ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan panjang umur dan seluruh hasil karyanya kiranya bisa membangun dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amen. Thank you, Pastor. And now we will start our session. Bapak Ibu, adik-adikku dari kaum generasi muda. Oh, I see Sebastian. Hi, Sebastian. How are you? He's one of the young generation in Batak community in New York, and he's Hai one of Sebastian. Hai, halo Horas, Sebastian. how are you guys? Hi Om, hi Tante. Hi, good. Thank you Thank for you for joining Sebastian. us. I see Lydia also there. She's from GBKP, Gereja Batak. What's that? Kristen Protestan. Dan Protestan. Yeah, in Jakarta. So we are almost from everywhere. Oh, thank you, thank you. So ya, untuk tidak berlama-lama, saya mengizinkan atau memanggil Bapak kita yang paling selalu memperhatikan dan mengarahkan kita. We invite Mr. Professor Bostang Rajaguguk to give the introduction to this special event meeting of Batak Diaspora. Mohon stage is izin itu yours. saya mau kasih perkenalan Amang Boru dulu, Amang Boru Raja Guguk sebentar sebelum Amang Boru menyampaikan ini Right. kata pembuka. Saya mau Yes, sorry. perkenalkan Amang. Yep. Terima kasih terima kasih Amang Inang, Lai itu semua. Saya mau memperkenalkan dengan bangga ini Amang Boru Raja Guguk karena memang Amang Boru ini menjadi panutan ya, terutama dalam pelestarian budaya kita. Bagaimana Amang Boru ini punya daya upaya untuk melakukan bagaimana budaya kita bisa dicintai terutama oleh generasi muda kita. Jadi saya ingin memperkenalkan Amang Boru Raja Gugus sebelum kita berdiskusi. Amang Boru ini bernama Bostang Raja Guguk, lahir di Pakat di tahun 1946. Kampung halamannya itu nanti kita akan lihat di peta, tapi di Pulau Sibandang di Muara. Inang Pangitubu yang melahirkan adalah Boru Lembantoruan dan Amang Boru menikah dengan Namboru Paulina Boru Manik. Nah, sekarang ini dari segi garis keturunan ada 4 orang anak dari yang dimiliki Amang Boru, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Dan sekarang ini sudah diberkati dengan banyak cucu. Sekarang sudah ada 9 cucu. Bersama-sama dengan Amang Boru di kota Perth di Australia. Riwayat pendidikan Amang Boru dimulai dengan sekolah rakyat zaman dulu, terus langsung ke SMP, ke SMA sampai tahun 63 itu di Siborong-Borong nih Amang Boru. Lalu kemudian melanjutkan pendidikannya di Queensland di Australia dari tahun 68 sampai 75. Mengambil Bachelor of Agriculture Science, terus juga dilanjutkan ke Master's Degree untuk Agriculture juga, dan meneruskan di Perth di Western Australia di tahun 80 untuk mendapatkan gelar PhD, balik kemudian melayani di dunia pendidikan dan menjadi guru besar ilmu kimia tanah di Fakultas Pertanian UGM sampai akhirnya pensiunan di sana. Untuk kepedulian terhadap budaya, Amang Boru ini sudah menjadi Ketua Punguan Toga Aritonang beberapa periode di Yogyakarta, juga menjadi Raja Parhata Toga Aritonang, menjadi Ketua Parsadaan Bonapasogit, dan sekarang ini di Perth, Amang Boru ini menjadi salah seorang penasihat kami dari keluarga Batak di Bonapasogit Perth Incorporated di Perth sini. Jadi terima kasih Amang Boru untuk selalu memberi semangat, memberi teladan buat kita. Dengan ini saya beri kesempatan Amang Boru untuk membuka diskusi kita malam hari ini. Mulai Amang Boru. Ya, Horas Manita Salu nak. Horas. Horas dilihat Portibiona deh. Horas sama Itu pelita nakin ya. Yep. Jadi
di desa Nawalwin na mula istilah ni Italak Batak ya. Iya. So thank you Ito Pelita and Tulang Bernat for the closing remarks and for the introduction, and also for Tulang Pendeta Junedi Pakpahan for opening our meeting in prayer. As Tulang Bernat already explained, we are starting this Batak Diaspora Marnonang international session. It just means that it's conducted in Indonesian and English, but the session itself, atau the Zoom session, is the follow-up of the Batak Diaspora Marnonang sessions previous to this. As Ito Pelita has explained, the reason for starting this international session is that we want to reach as many as possible of the young Batak generation, mainly the millennials and Gen Z, yeah. Millennials, I think, born from about 1981 to 1996, and from 1997 to 2012, they are categorized as Generation Z. So we want to reach them. Why? Because unless they hold on to their culture, then in future it will be difficult for them as a Batak to mix, especially with Batak, with fellow Bataks. I'll give you an example. If a Batak, for example, in United States, he or she has a marga or a clan name, and he doesn't understand anymore about why he has that marga and what is the use of that marga, what is the significance of it. So if he meets another Batak, then he cannot relate with him or her. So in time, we might call them the lost generation. Lost meaning that we lose them as a Batak because they don't hold anymore to the culture, or they don't practice anymore Batak culture, and lost in the sense of they will not have a clear identity as a Batak, yeah. But they have margas, but they don't have clear identity. So they sort of if, for example, in America, they will fully absorb to the American culture, or in Australia also. So this is the risk for the future, for our children, grandchildren, and so forth. So this is why we do this, and of course it is carried out in English, well, mixed with Indonesian, because we want to reach as wide attendance as possible around the world. And also, I think it's good for even for us in Indonesia to practice our English. So that is the reason why we start this Batak Diaspora Marnonang international session. So we will follow this up if we feel, well, it's very important from this first session of the international session. Then we will follow up with the other sessions also.
primarily on the basic things about Batak culture. Not very complicated explanation, but basic things, maybe like partuturan. We will follow up this session with partuturan. Partuturan means kinship, So, and then there is Dalihan Natolu, tripod principle, you might call it. Dalihan Natolu. So I think these are the maybe we call the basic things about the Batak culture. So that's it. That's what we want to do in this Batak diaspora Marnona. So I'll start by explaining a little bit about marga, definition of marga, and definition of tarombo. Tarombo, marga. Marga in English is clan name. Clan name, you might call it also a family name or surname. Whereas tarombo is marga. Tarombo means lineage or family tree. I think it's clear, what is marga and what is tarombo. And marga is very unique in the Batak culture. The regard for marga is very unique. Why? As far as I'm aware of, there is no tribe in the world that has a regard for their surname or their family name as it is for a Batak. I give you an example, and the Western people, we call them bule or orang Barat, might have a name of Smith, for example, or we had a premier here, Magawan, or other names, Kennedy. But if they meet somebody else with that surname or family name, they can't trace their relationship. It's just it's just a surname. Well, you have a surname of Smith, and I have a Smith. It's just it happens by chance that we meet. But for a Batak, it's different. If you meet another person with the same marga or clan name or family name or surname, then you are related to him or her by blood. By blood. This is the definition. So we come to the definition of marga. I'll start by explaining it or saying it in Indonesian. Marga ialah nama persekutuan dari orang-orang bersaudara, sedarah dan seketurunan menurut garis Bapak. Now we have to underline this, menurut garis Bapak. So it's a patrilineal society. Batak is a patrilineal society. So all the surname is passed down, or the clan name is passed down by the way of the father. So my father, for example, is Raja Guguk, and my grandfather is Raja Guguk. And the marga is passed on to the children. Yeah. So my sisters are all Raja Guguk, but we call them Boru Raja Guguk. But then if they marry to other people from a different clan name, then they will sort of, in a sense, lose their it's not really they lose, but in brackets they lose their marga. They still use the marga, but they don't pass it to their children or their grandchildren. So the marga is, as I said,
nama persekutuan dari orang-orang bersaudara, saudara dan keturunan menurut garis bapak patrilineal yang mempunyai tanah sebagai milik bersama di tanah asal atau tanah leluhur dan diikat oleh this is important, diikat oleh hukum makan bersama yang disebut ruhut papangan sojadi pusung in Batak, in the Batak language, dan hukum larangan kawin dalam satu marga, ruhut bongbong. I will explain this in English. It says marga or clan name is name of a union of people related to one another by blood relation and belonging to one family tree from the father's side. That might not be a perfect translation, but that is, I think we can understand that. And I said hukum, they hold on to two what we call rules, hukum ya. Pertama, hukum makan bersama. That means that if your, for example, your brother-in-law from your wife's side, which you call hula hula, or your father-in-law and mother-in-law, also hula hula, if they come and bring food to eat, we usually in the form of fish, cooked fish, tilapia, ikan mas. If they come to your house because you have, for example, you have a small celebration, or the big one is wedding, then you cannot partake or eat the food by yourself only. So you have to invite your fellow marga to eat of that food or to consume of that food. That's ruhut papangan sopusung. It means that because it says in the Dalihan Natolu, it says manat mardonga tubu. That's the what we say in Batak. Yeah, one of the three tripod is manat mardongan tubu. That means that you have to. It doesn't mean that you have to be careful, but you have to be considerate of your fellow marga. Yeah, one way is that the hukum, it says the law, the rule is that you cannot partake or eat of the food that is brought by your father-in-law, mother-in-law, and your brother-in-law by your own yourself only, or your family only. You have to invite your fellow clan members, maybe within the same area or living in the same area, maybe wider if it's for example, wedding, it's Jakarta, for example, the whole of Jakarta, then you invite not all of the fellow clan members, but the closest relation to you. And the second rule is that hukum larangan kawin dalam satu marga disebut ruhut bongbong. So male and females, or men and women in the same marga or having the same clan name, it prohibited to marry one another. This is very strict. And in the old days, if they do that, then they will be what do you call it, isolated or thrown away from the clan community. So it's very strict. Hukum hukum bongbong, larangan kawin dalam satu marga. Bongbong means that it's like a locked gate or closed gate that separates two parts. For example, another one house is on the left and another house is on the right. But if they're the same marga, they cannot mix in the sense that they cannot marry one another. So
bongbong is the separation, or something that prohibit them, or something that avoid them to do this perkawinan, ya, wedding. Ini saya marga. So two rules of that. Sometimes the same clan with the same clan name, they will sort of separate down in different branches and become new margas. It happened in the old days, but not at the moment, not in contemporary times. So that's what we call the beginning of new margas. I give an example. For example, the marga Guru Mangaloksa is Guru Mangaloksa is well, say, I think it's four children. Then there's Huta Barat, Huta Galung, there is Panggabean, and Huta Turuan. And then at some point in the past, they agreed to marry within that Guru Mangaloksa clan, and then they became new margas. There is now Marga Huta Barat, there's Marga Huta Galung, there's Marga Panggabean, and there's Marga Huta Turuan, Lubat Tobing, and Huta Pea. So they can marry now because by agreement. They're now like a separate marga. So that's the marga. Marga is the most recognizable identity of a Batak. The most recognizable identity. If you don't show your marga, then nobody knows that you're a Batak. Nobody. So if you show your marga, suddenly people will know. Well, at least fellow Batak, you're a Batak. Some other people also from other tribes will know, because, for example, in Indonesia, the Javanese will know. If you have a marga, they will know, oh, you're a Batak. So it's the most recognizable, and perhaps you can call it the foremost identity. The foremost identity is the first identity that you show to other people. For example, I'm Raja Guguk. If I just introduce my name Bostang, that's my first name or my Christian name, then nobody knows whether I'm a Batak or not. But if all of a sudden I show I'm Raja Guguk, then people will immediately know that I'm a Batak. Yeah. So it must be shown. It must be used. For a Batak, it must be shown. That's imperative. Otherwise, nobody knows you're a Batak. It's very sad, isn't it? So that's the explanation about marga. Penjelasan tentang marga, ya. Jadi marga adalah wajah terdepan atau identitas utama orang Batak, dan oleh karena itu harus dipakai dan ditampilkan. Ya, harus dipakai dan ditampilkan. So that's the explanation of marga. The other thing is tarombo, which is actually linked to each other. Yeah, marga and tarombo is closely linked. Tarombo is actually it's the same as lineage, family tree. So it shows your family tree from the first person that holds that name, or that uses that name, down to his what do you call it? His paparan, ya, keturunannya. Yeah. So in that way, I just give an example. I'm a Raja Guguk, and
I know I have a family tree that my father actually passed on to me that shows that I'm the 15th generation of Raja Guguk from the first one. So the first one is Raja Guguk. Actually, it separated from Maritonang, but then it's now a new marga, a marga by itself. And the first person that used that was called the number one or generation one of Raja Guguk. I'm generation 15. So I have the quite complete Tarombo silsila. Now, why is it very important? Because Tarombo merupakan satu kesatuan dengan marga dan Tarombo menunjukkan urutan leluhur orang Batak dan hubungan persaudaraannya dengan saudara-saudara semarganya serta memungkinkannya menarik pertuturun ke saudara-saudara semarganya tersebut, ya. Jadi in other words, Tarombo it's not just simply a lineage or a family tree, but then you can relate yourself to all the members of that clan in that Tarombo. For example, if somebody is generation 16 and I'm 15, and in the branch I'm the older and he's the younger, then he calls me Bapa Tua, yeah, Bapa Tua. But if somebody is at generation 14 and he is in the younger branch from my branch, then I call him Bapa Uda, yeah. And then it goes on like that, yeah. And then the generation 13 is Opung, my Opung. So it's very well. It sounds very complicated, but that is a Batak. So with that, I will hand on to Tulang Bernard and Ito Pelita to continue our discussion. Thank you. Ya, silakan. Ya, Bro. Mau Ito Pelita dulu atau saya dulu? Ya, silakan itu. Mohon izin, if you don't mind, I just want to share my screen, everyone. Semoga screen saya kelihatan ya. Jadi malam hari ini kita mau fokus untuk pembahasan tentang marga dan juga Tarombo, juga kita sebutnya sebagai silsila or family tree. But before we go there, mungkin the simplest thing to do first. Orang Batak, where are we from? So if you look at the map of the world, you might know this already, most of you. But I think it's just good to show that this is where we are. Some of you from America, some of us from Australia, and I see some also from Middle East. So if you look at the map of the world, there we are. Then we go to Pulau Sumatra. And in Pulau Sumatra, where else do we go other than Lake Toba? So that's Lake Toba in North Sumatra. I hope you can see that, yeah? So that's the region where the Batak people is actually originated and started to grow from. So the mark of a Batak people is from Marga, which is what Amang Boru Raja Guguk shared before. I think all of us in the session tonight, we all have Marga. I assume that's the case, right? So if I go through the names of the people who are attending tonight, I can see Napitupulu, Situmorang, Siahaan, Sitorus, Tampu Bolon, Simorangkir. Those are the names of a Batak coming from Batak as a clan or as a family. But from the session tonight, we don't want you to stop there. Just because you have the family and then you stop there and then you say that you are a Batak. We want to show there is more becoming a Batak than just holding that name. We should
complement that with the understanding on how we relate to one another, because by understanding your family name, your surname, or your marga, that would help you how to relate to other Bataks as well. So this is what's unique with the Batak people. You would see this if you still follow the style of play, the game of play of Batak people. As soon as you see another Batak, the very first thing that a Batak people would do is checking family name first, checking marga, and then try to find where are you in terms of the relationship of your marga to the other person's marga. So this would be the typical conversation when a Batak person meets another Batak. It would always trying to find where are we related to one another. Later, we would show you with regards to Dalihan Natolu and how you are actually related to one another. So by understanding your marga and by understanding the other person's marga, then you would be able to determine how do you relate to one another. I guess this is so important for us diaspora, the diaspora Batak, because we have left our Kuna Pasoget, our kampung halaman. We are now scattered all over the world, so we could be in any parts of the world, as you can see in here. So what we want is that if you are a Batak, if you meet another Batak, we really need to connect to one another, because in the end we are actually one big family. But unlike the other nations or the other countries where they are from, Batak people would need to identify the marga from what he owns to the other person. And then from there should be an intention to connect. If we just stop at marga, I think that's what we want to change now, especially to the young generations. Don't stop at marga. Get to know more, get to know what's actually the relationship that you have with the other person. And that would build the kind of supporting network, supporting mechanism that you would have. I think for us, the diaspora Batak all over the world, if we are outside of Indonesia, this is so important, because who else would help you when you have challenges in life, when you have difficulties in life, if it is not someone from your own family as well. If you don't have that connection, then we won't be able to build the relationship from one to another. So to me, if you have a Batak in your city outside of Indonesia, and then you don't want to get to know or to connect to that person, that's where we are actually losing our identity. That's where we are losing our character of becoming a Batak person. A Batak should want to get to know another Batak, more Bataks, and then for us then to start building that connection, building that relationship. So I guess my invitation tonight, and I'll hand over to Ito Polita to add more aspects to that. Don't stop at marga. If you find another Batak in your city or wherever you are outside of Indonesia, get to know more, ask more questions, and identify how you relate to that person. That's my sharing for that part. I'll add more later. Silakan Ito Pelita kalau ada yang mau ditambahkan. Terima kasih, Ito. Right. Thank you, Ito Ben. Kayaknya ada juga yang dari Indonesia dan kasih japri ke saya, boleh dibuat dalam 2 bahasa. Oh, baik. Dari ya, jadi oke. Jadi kita ini di sini bicara Batak, tentu Batak clan. Kita sebenarnya hanya tahu marga. Marga is like the clan. It's not like really surname. Kalau hanya last name itu orang Jawa, orang Amerika, orang apa aja punya last name. Most of the time it's the father's name, right? Because it's exception only for the Minangkabau. They have the mother's name clan. Jadi dari sisi Padang itu orang memakai garis ibu. Akan tetapi Batak itu pada umumnya pakai garis bapak
ya. Jadi mereka pakai marga itu sebagai clan, bukan hanya surname. So with this clan name, it means if I am Napitupulu, I meet somebody Napitupulu, then we go to the next one is a family tree, silsilah. Lalu so we talk about, hey, what number in Napitupulu you are. So this is very important. Ini sangat penting untuk diketahui supaya so we can call the person that we are going to talk to either with Ito, Eda, whatsoever. Jadi kita tahu apa yang harus kita sebutkan kepada orang yang akan kita ajak bicara. Something like that. So, for example, if I'm Napitupulu number 15, so if I meet somebody with the number the same in Napitupulu number 15, so I can call him brother. If it's a man, I call him brother Ito. Or if it's like women, I can call him sister or akang or anggi. It depends also on the padanan. It's the clan has the marga has also it's padan. Apa padan? Persamaan Kesetaraan, dari satu kesetaraan. keluarga besarnya. Tadi ada disinggung sedikit tentang family tree. Jadi di ujung sana dari si Raja Batak itu berjenjang sampai ketemu marga-marga. Nanti akan di-share ininya di berikutnya. Lalu dari situ kita mengetahui apa yang harus kita katakan, what we have to call somebody that above us or below us in the level. Jadi kita bisa memanggil seseorang, apakah dia di atas kita atau di bawah kita nomornya, sehingga kita tahu bagaimana memanggil seseorang. Ini sangat penting. Ladies and gentlemen, if we are already far away from Bona Pasogit, kita sudah sangat jauh dari kampung halaman kita, we have something missing. Kita ada kerinduan to meet our brother and sister by blood or by relation. Untuk bertemu dengan keluarga kita, saudara-saudara kita, baik secara darah ataupun secara hubungan. Nah, disinilah kekerabatan orang Batak. This is what we call mudar, blood of Batak talking. We cannot say how the blood will talk, but this is how we express the blood will talk to each other. It means we have relationship. Even though we are not in the same clan, we are not in the same marga, but we feel like, oh, he's my brother, he's my sister. Walaupun kita tidak sama-sama satu marga atau satu clan, itu kita rasakan, oh dia saudara kita. Especially when we are far apart, not only from Bona Pasogit, but still in Indonesia, but we are far apart. Like me, I'm 24 hours if you go by plane from Indonesia to here. We are back to back. Kita ada di Amerika, kita sangat jauh dari Bona Pasogit, dari Jakarta, dari Medan, dari Pusuk Buhut. Jadi if we talk about clan and family tree, even though he's not really in our clan, but we meet, oh, you are Batak, we're like right away, we are like a family. That's why finally we have here an organization of family, Batak family. And after that, we also have the kinship, partuturan. That's what I'm saying earlier. Itu yang saya katakan di awal. Setelah kita tahu sama-sama Batak, lalu kita mencari pertemanannya, pertanggaannya, kinship. What are you for me? What should I call you? Like Ito Ben call Prof Bostang Raja Guguk Amang Boru, because it seems like they have relationship from the mother.
the father of Ito Ben to Amang Bostang, something like that. So the kinship is the one that make us even more closer, because we know how we have to call the person. And this is a joke, but this is really, really happen. Just a little bit intermezzo, okay? So I don't want we are to stress about this. For example, I meet a young man. He is Batak. He came here out of nowhere. He just want to have a better life in America. So because I'm the chair lady in the Batak community here, so the consulate connect me to him. And then suddenly he remember what his mother give him, what we call it, wajangan, ya, nasihat. So he remember her, his mother said like this: when you are abroad, number one, you have to look for Batak people or Batak community. You will see the difference. And in the beginning, what does mom say like that? Because he doesn't understand. Why? Why I have to meet Batak people or Batak community? But he came to America, to New York, and he made an arrangement for what you call that, Airbnb, because he wants to, just tourism. And as soon as he arrived here, he landed, he called the person who will give him the Airbnb, and he cannot get in touch. So he's panicked with all this suitcase and stuff. What should I do? And then he went to Indonesian consulate, and then suddenly he remembered what his mom said: look for Batak people or Batak community. So he went there, and then he said, sorry, sir, I get lost here. Why? I just came and I have an arrangement with the Airbnb and American people, but I got lost. I cannot contact him. They try to accommodate him by calling the person. Yes, sure enough, there is no answer. So he's panicked. What should I do? I'm sorry to say, but he's not having a lot of money too. Orang Batak biasanya kalau keluar dari tempatnya, mereka merantau itu secukupnya aja bawa uang. Karena mereka percaya Tuhan akan melindungi mereka. But in this case, he doesn't have enough money to stay along, and he came to Indonesian consulate, and I'm sorry, sir. He remember what his mom said. I'm sorry, sir. Do you have any Batak community here or anybody who is Batak? And then the consulate says, oh yeah, I'm sure I know. And then suddenly I got call from consulate, Ibu Pelita, this is di sini ada orang Batak yang nyasar. Can you imagine somebody call me like that? What? Okay. So I talked to him, and he tell me what's going on. And then I said, okay, come here and we talk. He's a very nice young man, but he doesn't know where to go. The only keyword that he knows, look for Batak people or Batak community. That's what he follow. Cari orang Batak. Then we meet, and then finally he can make his life here, And after a couple of months, he said, okay, I have money. I want to go home. You see, this is not just a joke, but can you see the meaning behind the story? Batakland is really, really something for people, especially if they live with it. He doesn't live with it, but he remember what his mom said. Look for Batak people. So back to our story and our meeting, the kinship of Batak people has titles like how you call. And then when he is here, I said,
if you meet a man, you have to call him tulang. Because in Batak people, they have how you call that? Kebiasaan ya. Jadi seorang bere kalau Customary. bere kemenakan, itu kalau ketemu tulangnya, the brother of the mother, they are so welcome. Dia sangat oke. Sangat membuka diri karena merasa itu anaknya. Itulah kekerabatan orang Batak. If somebody like they don't know who you are, but then suddenly the person call you Horas Tulang. Oh, it's like, oh, this is my son, because that's how orang Batak is. Jadi itu orang Batak selalu seperti itu. So in these things, this kinship of tulang and bere, ama dore daka dudupang, ama dorere anak lo ibe bere, itu dilakukan, lalu dia menjadi erat hubungannya. So that's the kinship. If we know the clan, if we know the family tree, we can talk to each other without any mistake. But the what you call that? But the easiest way, let's say, if you are a man, if you meet somebody also a man, you can just say in the beginning, okay, before you know the family tree, you can just say Horas Lae. That's the simple way. With saying Horas Lae, the other person right away, oh, this is my Batak fellowship. I mean, by my Batak brother, right away. Or if you see somebody older than you, Horas Amang. Oh, right away they will, oh, this is like my son or my nephew, kind of like that. And then if you see the older women, Horas Inang, Horas Ito. In the beginning, that kind of kinship is okay. They kind of talking like that. But then starting, okay, what is your clan? What number are you? And then they try to look what is the connection. And believe me, that's the key to make a good relationship with all Batak people. Isn't it? Ito, Ben. Yep. Right. And from that, we go to the tripod, the Dalihana Tolu, then we know where we stand or where we should go. But this is a little bit a kind of a story and how we implement what we know about Batak. So maybe Toben can continue. Ya, mungkin kita akan ambil break sebentar lagi untuk menyaring kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Tapi sebelum kita break, saya mau share beberapa informasi menarik. Ini terbuka untuk kita untuk diskusi nanti. Hanya mau berbagi informasi tentang hal berikut ke kita semua. Sebentar. Semoga slide saya ini kelihatan ya. Iya, kelihatan. Ya, jadi ada dua versi tentang bagaimana si Raja Batak. Jadi asal mula dari orang Batak dimulai dengan si yang nomor satunya kita sebut sebagai si Raja Batak. Ada dua versi. Versi yang pertama itu menyatakan kalau Raja Batak itu datang dari Thailand. Jadi sekitar tahun 1200 si Raja Batak yang datangnya dari Thailand itu membawa rombongannya. Jalanlah dari Thailand itu menuju ke Semenanjung Malaysia, jalan terus all the way sampai akhirnya mereka melewati Selat Malaka dan berhentilah di Sumatera. Disitulah sampai di Cianjur mula-mula di dekat Pangururan. So this is an interesting version. Mungkin karena itu kita bisa melihat ada kesamaan antara kita dengan orang Thailand ya. Jadi ini ada satu versi yang menyatakan dari mana asal-usul si Raja Batak itu. Kita nggak tahu kenapa si Raja Batak memulai perjalanannya kalau memang mengikuti versi ini.
kenapa rombongannya itu meninggalkan Thailand, apa yang menjadi tujuannya, tapi ternyata waktu itu menjadi bagian dari perjalanan sampai akhirnya berhenti di Cianjur mula-mula di Pangururan. Versi yang kedua menarik juga, menyatakan kalau si Raja Batak itu asalnya dari India. Bahwasanya si Raja Batak itu bersama dengan rombongannya itu dapat tugas dari satu kerajaan di India. Jadi dari dinasti Chola. Mereka ditugaskan untuk menyerang kerajaan Sriwijaya di Barus. Jadi menjadi bagian dari satu tugas yang diberikan waktu itu untuk datang ke Indonesia. Akhirnya berhentilah di daerah kawasan Danau Toba. Jadi merupakan utusan yang dikirimkan dari kerajaan India. Jadi mungkin kita bisa berdiskusi nanti kalau ada versi-versi lain yang disampaikan yang Amang, Inang, Lai, Ito yang pernah dengarkan. Tapi ini dua contoh yang menarik bagaimana dulu si Raja Batak memulai sampai akhirnya tinggal di Danau Toba. Nah, dari si Raja Batak kemudian mulai terjadinya yang tadi kita sebut sebagai pohon keluarga, silsilah itu ya. Jadi dari si Raja Batak, punya 3 anak, Guru Tatea Bulan seperti yang dilihat di situ nomor 1, nomor 2 itu Raja Isombaon, yang ketiga Toga Laut, dan kemudian keturunan berikutnya dicatatkan. Yang ini sekarang kita menunjukkan keturunan sampai generasi keempat. Semoga jadi memberikan gambaran ke kita bahwasanya kita orang Batak itu sudah dari dulu itu selalu melihat sejarah kita dan kita catatkan, kita bukukan. Dan dari sinilah kemudian munculnya marga-marga yang kemudian kita kenal sekarang ini. Jadi dari kita yang hadir pada malam hari ini, setelah dari generasi keempat dan seterusnya, kemudian akhirnya menjadi ada pengumpulan klan atau marga seperti yang tadi disampaikan. So this is the beginning of how we all be to have our own unique family name or surname or marga. So this is I hope would help us. Semoga menjadi membantu kita untuk lebih mengapresiasi bagaimana dulu kita sebenarnya datang dari satu sumber untuk kita semua. Jadi kita semua ini sebenarnya bersaudara dan berkeluarga. Dari sini kemudian kita masuk ke marga yang tadi seperti disampaikan. Saya akan balik ke slide yang ini, tapi saya hanya mau tunjukkan ini dulu. Ada sekitar 400 marga ini sekarang di kalangan orang Batak yang kemudian terbagi, makanya kita mendengarkan ada yang Batak Toba, Batak Simalungun, Karo, Pakpak, Angkola, Mandailing. So there are around 400 margas for all the Batak people, divided into the various subtribes as you can see there. Contoh marga seperti yang dilihat di sini. Ini hanya jadi contoh saja. Tentunya ada banyak lagi yang kita pernah dengar atau bisa kita ketahui. Dan masing-masing kita di diskusi malam hari ini kayak Ito Popi, Rahab, itu ada di situ toh. Terus ada juga yang Opusunggu, ada Ritonga, ada Simangunsong. Jadi masing-masing memiliki nama yang kemudian menjadi karakter unik dari masing-masing. Kalau kita lihat ke Karo, ini sekarang mereka menyebutnya Margasi 5. Jadi semua marga yang dari klan Karo itu terbagi dalam 5 besar ini. Jadi dari Karo-Karo, Ginting, Sembiring, Perangin-angin, Tarigan. Disinilah pentingnya untuk kemudian kita memahami di marga mana sebenarnya kita ini berada, dan dari situ kemudian kita bisa melihat hubungan terhadap marga-marga lainnya gitu. Dan tadi sudah disampaikan oleh Amang Boru that we Batak people we are patrilineal. So di marga, the clan family name is actually inherited from the male descendants.
Semoga itu jadi tidak menjadi pertanyaan, tapi itu lebih karena bagaimana karakter budaya kita selaku orang Batak. Ada juga yang namanya marpadan. Tadi Amang Boru menyampaikan salah satu yang penting buat kita orang Batak itu adalah tentang siapa yang bisa kita nikahi gitu. Mungkin manusia modern akan jadi mempertanyakan hal itu. Kalau saya udah cinta, kenapa saya nggak bisa menikahi orang itu gitu. Tapi buat kita orang Batak ini jadi satu hal yang menjadi batasan-batasan yang kita perlu perhatikan juga. Ini bagaimana kita membangun komunitas budaya kita orang Batak gitu. So it's so important for us to know who are the people or the families or the margas who are considered as Padan or Marpadan with your own family name. Sebagai contoh, example ini, Huta Barat dengan Silaban Sitio, mereka itu Marpadan, bersaudara atau punya kesepakatan untuk jadi menganggap satu sama lain itu menjadi keluarga, sehingga dengan demikian tidak boleh saling menikah. Jadi ini ada contoh-contoh yang diberikan cukup banyak ini yang namanya Marpadan, Manulang dengan Panjaitan, Sinambela dengan Panjaitan, Sibuaya dengan Panjaitan, Sitorus dengan Utajulu, Sitorus Pane dengan Nababan. Jadi nanti ini bisa jadi kita akan share materialnya juga. Semoga bisa jadi bantuan untuk kita mengenali lebih jauh lagi. Mungkin kita take a break dulu, itu Pelita dengan menyaring kalau ada dari antara kita yang ingin menambahkan informasi yang kita sampaikan sebelum kita masuk ke talian Natolu, dan kalau ada contoh-contoh yang mau disampaikan juga dari kita yang hadir malam hari ini. Terima kasih, Ito. Iya, mungkin ada yang mau bertanya atau mau kasih tanggapan atau mau kasih saran, silahkan. Mungkin kita bisa ajak dari Amang Boru Sitorus, Wiliater, Sitorus, ada mungkin yang ingin ditambahkan, Amang Boru? Kelihatannya tidak Maybe kedengaran. Sebastian, that's young generation in New York. Maybe you can ask or share something that you know, or I know Hi, it's Tante. there is a yeah. I just had a quick question. What determines which last names cannot marry? Say it again. So I cannot hear you. Say it again, Oh, sorry. Oh, please. what determines which last names cannot marry each other? So I guess simply put, Sebastian, if you are in the same family, then you are not allowed to marry someone from your own family. That's the general principle, yeah, Sebastian. So I guess there are two main points to remember there. One is that from your own family name, from your own marga, because you have Yeah. the same marga, therefore you are of the same family, right? So you're not marrying your own family members. The second one is that grouping of Marpadan. So if someone is actually in your own Padan, that's why it's so important to know who are the Margas that have that Padan, that agreement, that understanding to be to agree to be of the same in the same family with your own Marga. So it's important for you, Sebastian, to see what's your Marga, Sebastian? My marga is Naibaho. Naibaho. So we can then go and then see later what are the margas that are actually of the same pattern with you, and therefore you agree to be of the same family, and therefore you don't marry each other. Oh, okay. Thank you, Om. So Padan is kind take, of like agreement between yeah. two clan. Oh, I see. Okay. Okay, awesome.
Thank you so So, much. so this is an extra point for a Batak. Just because you like a girl, you fall in love to a girl, then a Batak would say, well, take another check. You don't just go ahead and marry the girl. Right, that's right. Yeah, I can add a little bit to that, Tulang Bernard. It's a Yeah. very interesting question from our brother Sebastian. You are Marga Naibaho. Then you should know also the first principle was explained just now by Tulang Bernard. That means if you are in the same clan, you're Naibaho, male or a man, and then there is a Naibaho female or girl, then they cannot marry. That's the rule. That's why I said it's bongbong. That means there is a the separation between the two in terms of you can't marry. That's the first principle. So you're Naibaho, so you belong to what is called Siraja Uluan. Siraja Uluan. Mhm. That means it's above Naibaho is Siraja Uluan. What I mean is that Siraja Uluan actually is the father of Naibaho. And there are 5 other margas in your Siraja Uluan clan. Yes. That means it's there is Sihite, there is Simanulang, Naibaho, and 3 other margas. So Oh. I think nowadays that you don't the 6 margas in Siraja Uluan they are not intermarrying as yet. So even even that is quite strong. So Wow. you already have a marga, Naibaho. In my as far as I know, you cannot marry a Sihite or Simanulang. So this is another point. Mhm. So you have to know, you have to know your marga where it was passed down. Your marga, as I said, it's Siraja Uluan that has that had 6 sons, and the 6 sons Oh, now bear their own. wow. Awesome. Thank you so much, Tuan. Can I ask question here? Yeah, sure. What is the consequences if the people married the same marga or they, what is it they say again? Napora, because I believe in the next generation, especially when we live outside of Indonesia, their people probably don't know about the culture, the rules, culture, and yeah, or maybe the same marga they will be aware, but if that what is it, the group of clan, they don't know about that. Yeah, so what the consequences? All right. And they are not living in Indonesia. So yeah, I just want to know, even though I mean, I think in every religion, if you're already like far away, even though the same marga, you can marry it, yeah, because you don't have nothing to do with the others, you're not related to that person. I just want to know. Thank you, Miss Poppy. Maybe I answer a little bit because this is interaction. We don't call until later. You asked about what's that again? Say it again. Consequences of Consequences. Okay. gonna happen with the people who Yeah. marry
the same marga or the same, what is it, the group of clan, Clan. if they Yeah. don't know about these rules, cultures, because they are Yes. like, yeah, they live outside of Indonesia. Right. So the consequences is number one, if they are not in the Batak community, maybe there is no consequences because they live far away and they don't care about Batak. But once they come to Batak community, they will be banned because that's number one rule. You cannot marry your brothers or sister. It's in the same family name, in the same clan. Even in other community, I guess it's the same because, you cannot just have a same family name. I know a family that the father and the mother is the same name, family name, but they're banned because, for example, we will talk later about the kinship more deeper. In Batak community, we have the tripod. The tripod is the one rule where we stand or where we sit in that special meeting. So if, let's say, me and my husband is the same family name, who is the hula hula here? Dalian Tulu. I'm sorry? Dalian Natolu. Dalian Tulu. Yeah, the lihan natolo, the tripod. So Yeah. who is the hula hula? In my husband names, it's supposed to be Napitupulu. But because I am Boru Napitupulu. But who is the Boru? I am the Boru. He is also the Boru. So this is like overlapping. The consequence is they are banned because they cannot sit in that particular spot where they have to sit. They cannot be just a Boru Napitupulu or they cannot be just a Napitupulu itself. And when there is like a big adat or a clan gathering together, that's even more worse because we don't know who is our tulang. Because my tulang is different from his tulang. My father supposed to be his tulang. But in this case, because we are the same Napitupulu, so my father supposed to be his tulang become my tulang. Can you imagine how bad it is? That's why there is the rule you cannot marry the same marga, the same clan. And number two, the consequence also, you will be banned. But if you are not gathering in Batak community, let's say we are in here in America, even the same gender can marry, That's still a big question mark for Batak community. Are we going to hold them, hug them, or not? Because it's really, really important where you stand. And number three, the consequence is, even you want to do something for your community, the community itself like confused because we have the tripod that we always gather with that rules. So even we are willing to do something, we don't know where we stand. We just have to be a guest without any status. You lose your status if you do that things. That's from me. Maybe Ito Ben or Amang Prof can add it. Thank you. Saya mau nambahkan sedikit saja. Ito Popi yang ini kelihatan ya, Ito ya. Kelihatan ya, screen sharing saya kelihatan ya. So from
mikrofonnya. Iya, kebuka. kelihatan. Sorry. So from our discussion tonight, we've touched about marga and silsilah. We've touched that bullet point number 1, and bullet point number 2 is about partuturan. How do we get the kinship and the titles? We've covered that. The third one is also another very important one for us orang Batak, Ito. This is what Ito Pelita refer to as the tripod, but we also call it in our own language Dalihan Natolu. So these are the three principles of Dalihan Natolu. Somba marhula hula. You can say be respectful to your hula hula. This is your Tulang's family. And then manat mardongan tubu. That's be considerate to your fellow clan members. And then elect Marboru, be persuasive to Boru. So there is always this, in any event, in a Batak society, there are always these three groups that you need to understand where is your position. Are you as part of Hula Hula, or are you as part of the Tubu, Dongan Tubu, and that's the fellow clan members, or are you actually in the Boru? So if someone is actually marrying someone from the same marga or from the Padan, then it ruins, it changes the stability of the relationship that's being put this as the ideal of Batak people, ito. This is why it's so important, if you know your marga, you know where you are in the family tree, then the next thing for you as you get to know other Batak people, then Dalihan Natolu kicks in. You need to know how you relate to that person. Is it as a hula hula, or is it actually dongat tubu, or is it actually as boru? Once you breach that relation, then the ideal being broken ito. So what's the consequences? I guess it's causing confusion and the ideal to be to not be followed anymore. Of course, like what Ito Pelita is saying, if you are outside of the Batak community, yes, there is consequences as well. But since through Batak Diaspora Marnonang, we really want to help all our generations, the young generations, to understand what's unique about Batak people. This is very important for us, Ito Dalihan Natolu. So we, if you are Batak, respect the Dalihan Natolu. Let's keep Dalihan Natolu to always be applied in our daily life. Ada yang mau menambahkan barangkali? Ya, saya tambahkan tulang. Silakan, Ang Guru. Ya, sedikit ya. I think it's a very interesting question from my, I call her mine, Poppy Harahap, because my wife is Manik, and there is what they call an agreement between Manik and Harahap, which Harahap comes from Borbor. They cannot intermarriage. Marga Harahap cannot intermarriage with Manik. So I call her mine. So that is in Batak. We'll come to that later in this series of international sessions. But coming back to the question of Poppy, my mind, Poppy, she calls me Amang Boru. I will explain later, in Partuturan why, and also Bernard, I call him Tulang. There is a reason for that, because my mother-in-law, the late mother-in-law, clan name is Sitompul. So between Sitompul and Tampu Bolon, there is a Padan. I think Tulang Bernard had shown that, Padan. So they cannot intermarriage between Sitompul and Tampu Bolon. So I call him Tulang, because he is my hula hula from my wife's side. So back to the question of mine, Poppy. I think it's simply the question, as I understand it, is that what is the consequence and implication of marriage within the same clan or same marga?
Yeah, I think Ito Pelita had answered that, but I will explain further. When they marry within the same marga, then that will be Ito Pelita used the term banned, but I use the term that will be expelled from the marga, because the man is marrying his sister, and the woman is marrying her brother. So that's what we see it in the Batak. So they will be expelled, but not physically expelled, as Ito Pelita explained that in America, for example, they may do that, but nobody will care because there is no community of marga tersebut, the marga there. So you can be isolated, live somewhere isolated from Batak community, and doesn't matter. But if you are in a Batak community, that becomes a problem. So that's the consequence. You are expelled from the marga, not physically but socially. And the other reason is that Batak has what they call Dalihan Natulu. So if a man marries a woman, then he has a hula hula. Hula hula means his father-in-law and mother-in-law. But if his father-in-law is the same marga as him, that's a problem, Yeah. How can he become hula hula? Whereas the father of the wife is the same marga as him, then he can trace his relationship with the father, and he might say Bapa Tua, the father's brother, or or Opung, his grandfather's relative. So that's one thing. The other thing is that it's possible actually in the future for margas to be split into new margas. That's what happened with. I'll give an example in Aritonang. The father of Raja Gugu, which is my marga, the first person that uses marga Raja Gugu, is Aritonang. And Aritonang had 3 sons. The eldest one is Opusungu, the second one is Raja Gugu, and the third one is Simaremare. So we came from the same ancestor, that is Aritonang. But for some reason, it happened that there happened intermarriage between these margas, for the reason that in the village, in the old days, it was very isolated. The village was very isolated. So there is very little chance for the men to go outside and marry a lady or a woman from other clan. So it's like very isolated. So they marry the same marga as Aritonang. But then there is a way out. Then they have what they call as a ceremony of topas bongbong. I think I mentioned bongbong. Bongbong is a separation. So topas bongbong means they open the separation, and then they can now marry. So that's what happened. My father's sister was married to Simaremare. But then in the perantauan, far from our village, kampung, our kampung of origin, it doesn't happen anymore because there are choices, So you're not isolated anymore. So you can meet a lady or a woman from other marga if you're a man, and vice versa. So that's a bit more explanation, I think, to Lang. So I just add a bit more.
there are three. I think Tulang Bernat had touched on and Itoopelita partuturan, yeah, which is kinship. We will do that in the next session. Kinship atau partuturan is established because of three ways. In three ways. One, because they're in the same marga, they're in the same, have the same clan name. So they can martutur, as I explained before. I can say that the other person is my brother or abang or adik because he's the same number as me in generation 15. But the secondly is by marriage. I think it was already touched on by Tulang Bernat. So by marriage, there is also kinship because you're related to your mother's brothers and sisters, and even to your opung, grandfather's brothers, grandmother's brothers and sisters. So the marriage will create a new kinship. And the third thing is by way of padan, which we already explained. So the padan will avoid this intermarriage between two margas that have padan. So I think Tulang Bernat, if he meets a Sitompul, a man of Sitompul, he can say that, oh, you're my brother, abang, Yeah. or adik, and vice versa. And they will actually sit in the same group when they have a function like wedding. It's as though they are satu marga, one marga. So that's a bit more to add to what Itoopelita and Tulang Bernat had just explained. Thank you. Thank you, Tulang. Maaf, sorry. So okay, I understand. Same marga, you cannot marriage. Okay, I really understand that. Okay, but as a Batak people, and nowadays we don't know our what is it, clan groups. Is it Yeah. like you said before? Yeah, from Atau that padan. three so many marga, yeah. So yeah, I mean, so is it okay to marry different marga even though the same clan? I understand maybe they are the tulang, the auntie, the uncle, or grandfather, grandmom related, but is it possible, especially nowadays, if you are outside of Indonesia, not many choices of Batak people around. Sorry. Yeah, just want to know. Okay, I understand the same marga, but how about the same clan? All right. Before we go to the next session, we have to answer Ms. Poppy's question, but also I included the question here from Sintua Siregar. It says Halo? minimnya close relationship dalam kebudayaan Barat yang mengakibatkan meningkatnya penyakit kesepian. Adakah pengaruh marga dan tarombo terhadap close relationship pada komunitas Batak sehingga terhindar dari penyakit loneliness? Thanks. So both of them, the question, that's why we need kind of groups. If you have time or if you're willing to know more Batak, so you need to join the group around your area. We call that kind of Parsahutaon, Parsamargaon. Jadi ada grup dari kelompok-kelompok marga tertentu. Let's join them supaya kita lebih tahu siapa kita, dari mana kita, dan kemana kita bisa berinteraksi, right?
Kalau seandainya tadi dikatakan oke, satu marga beneran nggak boleh menikah. Tapi kalau dalam satu klan boleh nggak? Sometimes even in the same clan they cannot. For example, kalau lihat tadi chart yang sudah dikasih sama Itoben, di situ ada kelompok marga namanya Nai Ambaton. All them they call it Parna, Parsada Nai Ambaton, right? So between them in their clan, they cannot marry each other. Supposed to be cannot. But sometimes because we are far away from Indonesia, after the clan name, they become more specific the marga from their really name. So if we talk about Naiswan or Nerasaon, some of that like Sibagot Nipohan, itu coba kasih lihat Sibagot Nipohan ya. Lebih di atas lagi. They can marry each other even if they're still the same ancestor, right? They can marry each other unless the marga itself has rules. Okay, from now on, my descendant will not marry one of yours, kind of like that. Seperti pada Sinambela sama Panjaitan, Tampu Bolon, Tumpu, Pangaribuan, dan Hutapea. They have their like agreement. So this agreement makes the rules, we call that Padan Marga, that prohibit between the two clans to marry each other. And if we don't know, we go to our community and then ask from the community itself, because the community, most of the time, because we are community, maybe we have the same clan, but not the same marga, then we will know, or we will ask them, can I marry this man who is marga like this and that, you know? So it's more about how to know that our marga is connect to each other. That's what we call the family tree and kinship for the next our session. Am I answer your question, Miss Oh Poppy? yeah, it's a very good answer actually. Thank you. And yeah, it's clear now. Yes. And thanks to Itobed, yeah, bisa you can show that prohibited marga. Yeah. So yeah, I Halo? wish that kind of marga you can distribute Ya, to all of us. We print out. sudah ada yang dicek ini berarti itu Poppy ya. Oh, Halo Bere. no, not Ya, that, not silakan. about that. Just in case it's someone, you know, we can stop someone to do, you know, to do the wrong thing. Iya. No. But yeah. Thank you ya. What is it for your explanation ya? Aku bilangnya Eda Pelita ya. Yeah, it's very good explanation. I understand now. Silakan Amang Halo. Boru Sitorus, silakan Amang Boru. Good morning, America. Good morning. Good evening, Australia. Good night in Indonesia. Bremen and Perth. I think I don't know, it's in the morning or night. Horas Marihita Sude. Horas. Kedengaran nggak Horas. suara saya? Ya, Kedengaran Kedengaran nggak? Amang Boru. dengaran. Oke. dengaran. Saya akan coba pelan-pelan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, menambahkan apa yang ditanyakan tadi dan yang sudah dipaparkan oleh Bere Ben Tampu Bolon dan itu saya Pelita Napitupulu. Ini luar biasa pertemuan kita. Saya berapa menit waktunya? Bebas kok. Itulah. Oke. Salah satu saya kasih contoh Ben Tampu Bolon dari Perth. Ini adalah bere saya.
Dari mana? Bapak opungnya Raja Tampu Bolon itu kawin sama Borusitorus Pane pertama. Kemudian meninggallah Borusitorus ini, kawin lagi dengan Borusitorus Dori. Meninggal Borusitorus Dori ini, kawin lagi dengan Borusitorus Boltok. Jadi tiga-tiganya Sitorus diborong sama bere saya ini. Makanya istilah Batak dikatakan tulang bentang puhun anak Nihabing Sitorus. Artinya kalau dia kawin sama Borusitorus tanpa ditanya sinambok bisa dibawa kawin lari. Itu satu. Supaya ada itu Guru Harahap tadi. Yang kedua, ada tetangga saya, ada kawan satu kelas saya dulu waktu SMA, Guru Harahap. Dengan tidak disangka-sangka ketemu di Pulau Asam, Jakarta, di samping gereja HKBP Pulau Asam. Dia kawin sama Harahap. Tapi dua-duanya ini orang Islam. Saya tidak tahu hukum Islam bisa satu marga atau enggak. Tapi kalau orang Batak sudah jelas Harahap ke Harahap tidak bisa kawin. Menurut saya. Itu contohnya Pariban Boru Harahap, karena kebetulan abang saya Marboru Harahap, jadi bisa saya panggil Pariban atau adik. Itu hebatnya Tarombo Batak ini. Kemudian tolong ditampilkan bere Tampu Bolon, apa namanya itu, yang tidak bisa oke deh, Padan Marga. Sebenarnya kita orang-orang tua ini kita harus bisa menjelaskan ini atau minimal diinformasikan ke anak-anak generasi sekarang ini atau generasi milenial atau generasi Z bahwa marga ini menurut adat Batak tidak bisa dikawinkan atau tidak bisa married. Itulah sebabnya ada pepatah orang tua mengatakan atau Oda proverb oputa si jojo tubuh luar biasa, dan saya secara pribadi selalu ini yang pertama saya gunakan sebelum saya berbicara dengan orang Batak. This is the first time I will ask before I talk to somebody. Terkenal ini tinitip sanggar bahen huru-huruan. Ini pepatah di proverb. Jolo sinukum marga asabinoto pertuturan. Jadi kalau kita tahu ini, mungkin tidak akan terjadi hal-hal yang seperti yang dikatakan tadi. Artinya kalau di dalam bahasa Indonesia, saya coba terjemahkan bahasa Indonesia Batak Persela ini, ya, bukan badudu yus badudu. Tinitip sanggar bahen huru-huruan, jolo sinukum marga asabinoto pertuturan. Artinya dalam bahasa Indonesia, batang sunting putih dipotong untuk dijadikan sangkar. Tanyakan dulu nama keluarga supaya kita tahu hubungan kekerabatan. It means to make the birth cake, you must first cut the cake. It means a man must kinship connection. A man must first ask about the marga so that he can learn what the mutual kinship connection is. Ini kuncinya menurut saya. Makanya ke cucu saya selalu saya katakan, saya tell to my grand, siapapun yang datang, horas amung buru, horas tulang, horas nak tulang. Tapi kita sudah ajarin. Jadi dengan adanya ini, upama ini, artinya
Maka tapi basongan au manak keningat tu berek ku tapuhulun. Bana hira lomo-lomo kuna mana makataya lana ho to partulon. Tapi sebelumnya saya tanya dulu dia tapuhulunnya. Sama dengan tulang saya Bostang, Raja Guguk. Saya panggil tulang. Karena mertua saya yang perempuan, adik mertua saya, Boru Raja Guguk, Raritonang. Jadi saya panggil tulang. Simple. Jadi supaya tidak terjadi tadi penabrakan perkawinan itu, sebenarnya itu kuncinya. Ini besanggar bain huru-huruan julu sidukku marga sabinoto partuturan. Kalau misalnya Boru Napi Tupulu ketemu dengan Napi Tupulu, ya kan? Horas itu atau Horas Bapak Tua paling itu tidak mungkin lagi cinta dia untuk Napi Tupulu karena sudah tahu dia. Oh Bapak Tua itu. Kira-kira begitu masalahnya masalah upama ini. Jadi maksud ungkapan peribahasa setiap pertemuan yang belum kita kenal. Jadi upama ini selalu itu yang pertama kita lakukan setiap pertemuan yang belum kita kenal. Sebaiknya tanyakanlah dulu nama, marga, keluarga yang bersangkutan supaya dapat ditentukan hubungan keluarga dengan kita atau dengan kata lain. Perverse expression, proverb, it's meeting it not you know to us. You should ask first name, surname, family. It cannot meet that can be determinants with our family relationship or in other work. Jadi itu saya pikir kuncinya yang pertama di dalam apa yang dibawakan oleh Bere Tapubulon dengan itu saya Pelita tadi, artinya memang sangat perlu marga ini. Tapi sayang banyak dulu di Jakarta nggak tahu berapa dekade itu anak-anak kita yang SMA, SMP tidak mau bikin marga karena takut masuk perguruan tinggi, tidak diterima di perguruan tinggi. Jadi marganya dihilangkan. Padahal kalau di Amerika, Amang Sitorus, Satabi itu ketutupan tangan itu nggak kelihatan. Oh, sorry. Saya pakai dua itu seperti itu. Saya pakai komputer, saya pakai WhatsApp di sini. Oke. Iya, tapi ini udah kelihatan nggak? Kelihatan? Enggak, ini nggak kelihatan. Tutup tangan. Oh, yang ketutup. Ketutup tangan, Amang. Ini banyak yang komplain sama saya. Oh, oke. Udah kelihatan ya? That's right. Ya, You're right. sudah sekarang. Thank you. Gimana? Udah kelihatan? Yes. Clear. Halo? Iya, clear, Amang. Lanjutkan. Iya. Oke. Masih kedengaran? Masih. Kedengaran. Soalnya ini susah. Jadi artinya one should first ask about then claim so that the can learn how their relationship and conversation can begin. Jadi inilah saya pikir sumbangan dari saya dulu sementara karena mungkin banyak orang yang akan itu. Jadi kuncinya buat saya dan yang saya sarankan kepada kawan-kawan ya kecuali di New York karena saya jarang ke sana, tapi kalau Colorado, California itu selalu tanya dulu marganya baru kau ngomong supaya jangan terjadi salah paham. Kadang-kadang kita kata, hey, Yanui. Dia nggak ada, padahal diajarkan oleh Oputa si Jolo-Jolo Tubu
ada kata-kata yang sangat indah untuk menyapa setiap orang. Ayahado margamuna lae. Ayahado margamuna ito. Muli doko do songonau manay. Muli doko buru manurung ina nga pasti baribaku. Alana tugu ni buru manurung ngau. Hire ma. Ale mulu sinak kiningan nga di bani si padan nani bani bere tapu bulun, Sitorus, Kuta Julu dan sebagainya itu ya Arwan tidak bisa kawin kan begitu. Itulah dulu sementara dari saya sebagai masukan karena mungkin seperti tadi saya katakan banyak yang masih bertanya tentang ini. Tapi ini luar biasa pertemuan kita kali ini. Ya, 3 bahasa, bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Thank you very much. Mulai atas, Bang. Mau menambahkan sedikit itu Pelita. Jadi tentunya ini menjadi tantangan buat kita, buat diaspora Batak ya, apalagi yang ada di luar Indonesia gitu. Bagaimana kita bisa menerapkan ini ke generasi penerus kita. Jadi di sesi berikutnya, sesi edisi internasional, kami sebenarnya punya pemikiran bagaimana kita membahas tentang partuturan dan juga sekalian latihan juga gitu ya. Jadi nanti di diskusi kita berikutnya itu kalau bisa setiap orang ngasih contoh gitu. Ada orang si A dan si B yang saya ingin mau tahu cara menyapa yang seperti apa. Kalau bisa nanti kita latihan sama-sama seperti itu. Tapi kita akan lakukan di edisi berikutnya. Untuk yang sekarang kita lebih fokus ke tentang marga dan tentang silsilah dulu untuk hari ini. Kalau bisa, mari kita ajak generasi muda kita yang dari diaspora Batak untuk lebih tertarik lagi, untuk lebih memahami lagi tentang kekerabatan di orang Batak. Tadi ada poin dari Sintua Siregar tentang kesepian ya, tentang loneliness. Saya pikir kekerabatan kita orang Batak itu memang memberi jawaban untuk mengatasi kesepian gitu ya. Apalagi buat kita diaspora Batak, kalau kita lagi ada di satu kota, ada di satu tempat di mana kita nggak punya koneksi, nggak punya teman, seperti tadi contohnya itu Pelita ya, cari saja orang Batak yang lain yang ada di sekitar situ. Jadi karena dengan itu kita jadi bisa punya koneksi lagi, jadi punya tulang, punya dongan tubuh, punya saudara-saudara yang kita bisa tersambungkan lagi. Jadi saya pikir betul keunikan kita orang Batak itu justru harusnya mengatasi kita untuk jadi tidak hidup sendiri lagi. Saya pikir poin yang sangat penting tadi diangkat itu, saya pikir kita orang Batak harusnya nggak kesepian sih ya kalau dimanapun kita berada. Menambahkan poin itu Pelita tadi, terima kasih itu. Ya itu Syahaan mau menyampaikan barangkali silakan. Sebentar tadi mengenai marga itu. Saya bisa bahasa Batak. Banyak yang hadir tidak bisa bahasa Batak soalnya tulang. Oh, bahasa Indonesia aja bisa. Boleh tulang. Biarpun saya sudah lama di Jerman, bahasa Inggris saya nggak apa, bahasa Inggris turis saja. Ya. Saya mau kemana ini begitu ya. Kalau bahasa Inggris nggak paham. Tidak apa-apa, itu nanti kita bantu juga kalau untuk yang nggak ngerti bisa kita bantu. Jadi, maaf Amang Syahaan, di Jerman di kota mana Amang? Di kota Bremen. Oh di Bremen. Sudah 62 tahun di sini. Ya, anakku 62 tahun. Wow. Nanti anakku ada di Stuttgart, satu di Munich, satu. Mungkin nanti jumpa ya Amangnya. Oke ya, silakan. Terima kasih Amang. Yo. Ya. Tadi mengenai marga dan identitas kita itu kan. Kabarnya dulu Soeharto katanya berusaha untuk meniadakan marga Batak kalau anak lahir. Karena akibatnya beres saya juga nggak pakai marga. Tapi nantinya sesudah Soeharto tumbang, dia bikin lagi marga itu di catatan. Nah, itulah teringat marga ini. Sehingga banyak marga orang-orang Batak kita sekarang zaman-zaman Orde Baru yang lahir itu
bukan salah mereka kalau mereka tidak pakai marga. Hmm. Memang mereka diperintahkan, disuruh katanya, atau secara diam-diam atau secara langsung tidak pakai marga, katanya semua harus sama, katanya. Itu politik dari Soeharto dulu. Terlebih dengan bahasa lagi, paling sulit lagi dengan bahasa kan. Karena kita memang kalau berada di mana, saya pun kalau di Jerman ini jumpa orang Batak itu nggak kenal, terus oh Batak, Horas terus bilang gitu ya. Biarpun di mana ya. Jadi kita tidak bisa kita apakan itu, hilangkan itu sifat identitas Batak itu, ya karakternya juga nggak bisa. Makanya anak saya pun juga begitu, biarpun Jerman dia nggak pukul juga itu. Jadi mengenai Jolusin Hukum Marga Sebinoto hula-hula seperti yang diceritakan besar dengan sanggar itu kan, dari anak-anak kita tahu itu dulu kan, sudah diajarkan itu dulu. Sudah dititip sanggar sembilan huru-huruan. Jadi memang kuat benar artinya itu, karena kita terus tahu bagaimana kita berhadapan. Hula-hula dari mana memadukan. Kalau diundang ke rumah, ya itu harus hundur dalam hulu. Gak bisa di telaga. Ya. Di telaga hanya hundur boru. Yang mengurus, dia juga harus diladeni. Hula-hula. Ya. Boru yang mengurus untuk hula-hula. Ya. Jadi dari situ kita bisa tahu bagaimana kita satu dengan lainnya berhubungan. Lain taruh mana tulakta, manak paribada. Pariba boleh betul semarga dia. Pada ngaholo nakiku pariba ni baru na bulu pul pariba tu ho ay na buru pardede na bulu dot atau jadi tersone dia grup marga orang so ini masih hati mazuta kita kaol belum mau masih mazuta kemana tunggu masih hormat dari. Jadi memang kami pedi so narong go diaspora Batak di Jerman. Jadi tunggu mabain siaran tu akadongan nadison. Alai buat mabain bulu akka dan hijau magurang di Jerman. Sulit bulu paturak. Yang di Australia bilala. Iya, Aku betul. mana kebaik amata Raja Gukuk turin ada dana ngamar pahopu buat carana mengasar hon ada batahon tu keturunan on apalagi keturunan ketiga bukan pahopuan. Right. Sulit orang jadi memang kebuano do tuhitan. Aku kadang-kadang bodo anak kutu hitan bulu yereng markodang bereng bicara nak kudu mana tu bicara mertagani. Jadi semua ni mah jadi bottom baru atau keadaan batahon. Sehubungan musik tu marga nasa marga kawin. Bulu di istilah inches tu kau renang Kawin juga betul, mulai Jerman inces sekarang. Arong datang hubungan tu keturunan boy lahir Mongoloid, bulu samarga. Korwan ang korwa pengalaman niyo putan na Zulu, isilidiki halahin hora karena samarga kawin, buat keturunan Oh, dosono do hora maksud saya halahin pengahli hora na Zulu. Bukan, aku kedokteran dari mana horo kali. Horo matay na Zulu, horo putay na Zulu. Ngamalu via kuro, mabasa maparoha ho na keturunan na. Guputa na moyang. Jadi itu horo lana inarhak bugasan. Ewan dari panggil lahi disuruh lahi. Bulu na samarga mana satu si kawin. Si hubungan tu keluarga na lo. Hitam tu diburai orang so tu diburai pung muhanon muhanon ikau ini hoi botol amin orang
Tetapi emang Syahan, I know exactly what you're saying, but some of the audience, they know a little bit of Indonesian and English, but they don't know Batak language. That's still our homework, how to deliver Batak language to the young generation. But as if now, they're still difficult to understand. That's also my homework to give a chance for them to know and speak in Batak language. But the problem is, number one, they have to love Batak tradition first. First, Because no matter what, one step ahead from the door, it's already Americanized. It's already New Yorkers. So in here, okay, and maybe in Perth and in Oman, the same thing. In Germany, same thing. But how we as the older generation wants to give this stick to the young generation, at Yeah. least they have to know their basic. And in here, we always said, hey, be aware of your culture, because if you don't know your culture, you get lost. That's why I try to invite a lot of people, but I forgot that today we start the long weekend of Labor Day. They Okay, are not okay. here. They just text me in personal. I'm sorry. We are. Oh my God! I forgot because of the activity we have in here, especially in New York. The whole 2 weeks we have a lot of things, a lot of occasion. So to make the clear things about what Amang Shiahan says, as it's hard to teach the young generation like what Amang Prof. Bostang Raja Guguk did to his children. But we are here together in Batak Diaspora Manonang forum discussion. We want to help them. That's why we make this first session of English to, even though one or two of them, then next time they will come more, because if they're interesting of this, they will share. Hey, I know a little bit about Batak. Oh yeah, what? Then that's how we try to reach in. We don't want to reach out yet, because reach out, it mean maybe another culture that we need to understand and to make persuasive how it's connected to Batak. But we want to reach in our Batak young generation. That's what our session is. So thank you for your comment and support, and we will continue. But I think this is already 2 hours as our program. Ito Ben, Mang Prof, we can continue after we close this session, I think. What do you think? Bisa saya tambahkan itu sebelum kita akhiri ya. Yes. Karena tadi ada beberapa komentar atau saran ataupun pertanyaan yang mungkin belum sepenuhnya terjawab, dalam arti belum memuaskan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bertanya. Saya mulai dari kembali ke main saya Pelita, Poppy ya. Poppy Buruh Harahap. Ya. Tadi saya kira salah satu pertanyaannya adalah bukan hanya soal menikah dalam satu marga, tapi bagaimana kita tahu ya di dalam marga-marga yang masuk di dalam satu kelompok. Saya udah bilang tadi bahwa Harahap itu kan masuk Borbor. Borbor itu ada sekitar 14 marga. Ada Borbo, ada Harahap, ada Tanjung, ada Pasaribu, ada Sipahutar, ada Batubara, Matondang ya. Jadi setahu saya itu masih kuat ya, Borbor ini masih kuat
persatuannya dalam arti saling menikah, sehingga antar marga di dalam Borbor itu belum dibolehkan menikah. Ya, misalnya Harahap dengan Matondang atau Pasaribu dengan Lubis ya. Nah, bagaimana taunya kan itu pertanyaan dari main saya tadi. Ya taunya harus tahu tadi itu tarombonya, silsilahnya. Tidak hanya marganya tapi ke atas ya. Seperti saya misalnya Raja Guguk ya itu marga saya. Tapi ke atas saya tahu bahwa Raja Guguk itu adalah anaknya Aritonang ya. Raja Guguk is the son of Aritonang, the second son. So even above Aritonang there is si Raja Lotung who had 7 sons ya, 7 sons mulai Pandiangan, Sinaga, Situmorang, Nenggolan, Simatupang, Aritonang, Siregar ya. Nah, itu saya kira harus tahu ya. Pertama harus tahu ininya klannya itu grupnya yang mana saja dan apa sudah bisa saling nikah itu ada antar mereka itu ada perjanjian atau kesepakatan ya, belum bisa. Nah, yang paling menonjol adalah Parna tadi disinggung oleh tulang saya dan Nito saya tadi Parna. Parna itu kan masih generasi keempat dari si Raja Batak. Bisa dibayangkan ya. Masih generasi 4 mereka ada sekitar 50 sekian marga. Nah, itu sangat kuat itu mereka itu tidak bisa menikah satu marga dengan marga yang lain. Simbolon, Sitanggang, ada marga tambah, banyak si Dabutar, si Alagan itu nggak bisa sampai sekarang. Luar biasa mereka itu. Jadi luar biasa kita melihat Parna ini. Jadi seketika seorang wanita Parna ketemu dengan seorang laki-laki Simbolon, itu katanya langsung itu atau Bapak Uda atau Bapak Tua ya. Nah, itu masih kuat. Jadi itu contoh-contoh. Jadi intinya main Poppy itu tahu dulu lah gambarannya ya tentang kelompok marganya yang satu keturunan dan apakah ada kesepakatan mereka tidak boleh saling nikah atau sudah boleh. Ya saya dulu contohkan tadi Aritonang boleh antar Opus Sungguh, Raja Guguk dan si Mare-Mare ya. Nah, yang berikutnya adalah tadi ada kalau tidak salah dari Mang Buru saya Willy Ater ya. Jadi ada artinya kalau satu marga itu jelas tidak boleh. Tapi jika suatu saat nanti ada pisah ya di dalam satu marga itu menjadi marga baru, nah itu disebut topas bongbong. Artinya pagar pemisah tadi itu lalu dihempaskan ya, dihilangkan. Nah itu nanti bisa kita diskusikan lagi ya. Itu namanya topas bongbong. Artinya jadi boleh gitu. Itu melalui suatu apa namanya upacara ya atau seremoni. Jadi nanti kita bicarakan itu. Kemudian tadi dari Lai Siregar ya, loneliness ya. Itu Siregar. Memang ini penting ya. Jadi orang Batak yang pisah dari komunitasnya, baik itu komunitas Persautaan Batak seperti kami di Perth ini, Punapasogi, apalagi terpisah dari marganya, maka mestinya dia apa namanya merasa lonely. Mungkin saya nggak tahu kalau di perantauan seperti di Australia, di Amerika barangkali ya mereka terlalu sibuk dan tidak begitu peduli ya. Jadi mungkin tidak masalah. Tapi kalau di Indonesia misalnya, coba kita lihat ya, orang yang mereka yang satu marga itu kalau tidak punguan-punguan marga kan ada. Kami di Yogyakarta ada punguan Aritonang itu masuk ke Pusunggur Raja Semar-Mare. Jadi satu keluarga yang tidak masuk ke punguan
ya pasti merasa lonely dalam artian dia seolah-olah berada di luar ya, di luar komunitas Aritona. Jadi kalau dia punya acara nanti suatu ketika bikin acara, entah itu kelahiran atau apa namanya CD atau semacamnya ya, maka yang lain ya akan kurang apa namanya, kurang semangat untuk datang. Artinya ya udah dia kan nggak pernah masuk punggungan kan, ya sudahlah kan. Jadi itu termasuk loneliness menurut saya. Jadi yang berikutnya adalah tadi ada saya kira ini bukan pertanyaan tapi ada semacam komentar bagaimana saya lah katakan saya sebagai orang Batak yang sudah punya anak dan menantu empat dua laki-laki dua perempuan dan sudah 9 cucu. Gimana caranya ya? Pertama yang saya terapkan adalah jangan menghilangkan marganya. Mulai dari mereka lahir itu sudah ada marganya sesuai dengan marga bapaknya, itu marganya ya. Jadi tidak dihilangkan. Sehingga kalau saya menanyakan cucu saya, ada cucu saya yang kedua nomor 8 itu perempuan, dia dari anak saya yang paling tua. Saya dia sudah diajari buru apa? Dia bilang buru Raja Guguk. Ya, mamanya buru Manurung. Buru apa mama? Buru Manurung. Nah, itu langkah pertama kan gitu, pengenalan. Berharap baru 4 tahun itu, belum 4 tahun usianya. Nah, itu juga yang lain juga begitu. Yang kedua adalah apa namanya martutur. Jadi karena saya kan, saya bilang tadi punya 2 laki-laki, anak laki-laki. Paruh main saya yang pertama itu adalah buru Manurung, anak tertua mengambil buru Manurung, yang anak kedua laki-laki juga mengambil buru Lumbat Tobing. Nah, kemudian buru saya yang nomor 3, anak nomor 3 kawin dengan marga Semorangkir, yang nomor 4 kawin dengan marga Manik. Jadi kalau mereka ketemuan, kami sering ketemuan misalnya Jumat malam, Sabtu malam, mereka sudah tahu semua mertutur ya, karena di situ hampir komplit ada. Ada yang panggil lamang boru, ada yang panggil tulang, ada yang panggil eda, ada yang panggil pariban ya. Jadi barangkali ya saya tidak tahu, barangkali inilah barangkali salah satu cara ya untuk mengenalkan mereka. Mungkin saya beruntung karena semua ada di keluarga besar saya di Perth ini. Artinya semua pertuturan itu hampir semua ada, hanya di dalam keluarga saya saja, keluarga besar saya. Nah, jadi inilah barangkali yang belum berhasil barangkali adalah bahasa ya. Bahasa Batak mereka ngerti sedikit-sedikit, tapi ya mungkin suatu saat ya perlu ada usaha ke sini ya. Tidak hanya ke anak-anak menantu cucu-cucu saya, tapi ke komunitas generasi Gen Z lah yang ada di Perth ini. Ya begitu Tulang dan itu Pelita, ya hanya itu tambahan saja. Ini tadi ada pertanyaan atau poin yang mau disampaikan Lae Haposan. Silakan Lae. Nah, Telo Ben, ini sekedar usul aja. Tadi yang mendengar yang dikatakan oleh Ito Pelita dengan Amang Siahan. Sorry. Oke, tadi kan katanya untuk bagaimana supaya lebih cinta dengan budaya Batak. Dulu pernah Leben usulkan seperti Amang yang aku tahu, Amang Profesor Bostang membawa senior-senior dari Australia ke Danau Toba. Bagaimana kalau usul aja, mumpung lagi di sini usulan, memang belum tentu juga aku bisa ikut, tapi aku usahakan kalau pas Desember liburan ini
buatlah ada apa Hmm. kayak reuni diaspora Batak, visit Toba culture gitu. Nah, di sini mungkin ada yang bergerak dalam bidang Tour and pariwisata. travel. Hmm. Amang Profesor Bostang juga udah pernah dengan grupnya dari Australia dengan live band. Nah, sekedar usul aja, Ya. mungkin dimulai Maliate. Makasih, Le. Jadi semacam diaspora balik kampung ya. Oke. Ya, kalau nggak salah Tulang Band sudah juga ya membawa ya. Ya, Untuk, ya, Amang Boru. artinya grup Batak lah gitu. Kalau saya memang saya dengan Bu Runi Rajai bawa dari gereja kami di sini berjemaat di GKI. Jadi kami masuk di dalam yang disebut Komisi Usia Indah. Jadi lansia. Nah, tercetus suatu ketika kemana kita jalan-jalan. Nah, kami tawarkan ke Danau Toba. Memang akhirnya jadi ada kami bawa satu rombongan itu 22 ya, termasuk kami berdua 22 itu kami mulai dari memang betul itu yang dibilang Laiha Posan tadi itu untuk memupuk kecintaan lah ya terhadap katakanlah kampung halaman dan akhirnya nanti terhadap adat dan budaya Batak itu mereka sangat enjoy itu 22 lansia lah katakan. Itu mulai dari kami dari Sipicur ke Perapat, Sipicur, Taginjang, Perapat, kemudian nyebrang ke Tomok. Tomok itu di situ kan ada Huta Sirlagan itu percontohan ya. Ke Manortor di situ ya, sampai kami ke ini ke Pangururan sampai ke Sibiabea. Akhirnya ini ya terus ke atas ke Tele, lanjut ke Brastagi dan akhirnya berakhir di Medan. Jadi itulah ini wisata kami. Ini karena disinggung tadi oleh Laiha Posan ya. Mungkin ini juga bagus ya kita kembangkan. Melihat itulah. Setuju, Amang Boru, Laiha Posan. Nanti kita akan godok lebih jauh detailnya. Kita akan bagikan di grup ini juga. Namun mengingat keterbatasan waktu, Amang Inang, Lai itu, mungkin kita mau kasih kesempatan kalau ada di grup kita, terutama dari yang generasi muda, kalau misalnya masih ada yang mau mengajukan pertanyaan atau ngasih komentar, silakan. Dari tadi kami yang ngomong, jangan jadi kami yang menguasai diskusi. Ini diskusi kita bersama. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan pandangan. Ini mau tanya ya. Tadi di videoin nggak sih ini Kak, direkam nggak? Soalnya Direkam tadi itu, kan ya, direkam. Eda apa namanya? Pelita tadi bilang banyak yang nggak bisa hadir karena lagi libur ya di New York. Iya mungkin bisa dikasih ke ya apa ya para anak muda di sana videonya. Jadi mungkin jadi kalau misalnya dia bisa datang the next time gitu ya, dia bisa apa ya? Jadi tidak ketinggalan gitu kan? Ya. Karena kan tadi di video itu kan ada juga kan marga prohibited, ada sedikit lah walaupun tadi kita tidak membaca kan karena kan sedikit di sini slide-nya yang satu tapi paling tidak mereka ada gambaran gitu jadi next time dia nggak terlalu ketinggalan pelajaran lah istilahnya kan Ya. karena kan Ya. kalau next time kan ini masih to be continued kan terus-terus aja kan nggak akan ngulang lagi kan yang di sini tapi akan diteruskan gitu itu usulan aja sih jadi ya biar apa ya memancing mereka juga untuk datang di the next session gitu ya Ya. biar ya jadi biar banyak biar tidak mengulang lagi jadi terus kita progresnya terus gitu loh aku sih terus terang aku pribadi sih very very apa ya exciting and yeah just really keen to know more you know Ya, toh. ya soalnya yang tadi kan itu bilang nanti next time nggak tahu yang session berapa kita ada latihan
how you call this person, how you call this person. I have no idea. Ya, marganya banyak banget itu. But it's okay. We learn. If we don't practice, we don't know. Betul, We don't learn. You betul, know. Yeah. betul. Learn by practice. Dan sebenarnya ini sebenarnya dengan panduan dari orang tua kita jadi bisa ngelihat sudut pandang untuk jadi bisa mengenal posisi kita terhadap orang yang lagi kita hadapi gitu itu. Jadi sebenarnya nggak susah-susah amat, tapi perlu latihan gitu. Makanya bersama dengan Amang Boru Raja Guguk itu jadi kesempatan besar buat kita yang di Perth untuk belajar gitu. Dan grup ini dimaksudkan untuk kita bisa saling mengisi. Silakan Ito Pelita. Yeah, thank you, Ito Ben. I think we almost at the end of the session, right? Is there anybody still want to have a question or something to share with? Masih adakah dari antara kita yang mau menyampaikan sesuatu hal atau menanyakan? Karena kita kayaknya sudah hampir habis sesi kita. Kita akan buat lagi sesi berikutnya yang selain tentang haba tahunnya, tentang latihannya. Kami berencana untuk membuat suatu semacam workshop ya, amang Prof ya, Ito Ben ya, supaya jangan setelah belajar gitu. Biasanya kalau kita udah belajar, nggak dipraktekkan lupa. Ya, betul. Nah, Betul. kebiasaannya adalah di mana praktekinnya. Karena sorry to say, kalau di luar negeri kita nggak banyak kesempatan. Tapi kalau mungkin di Indonesia, oh ada pesta adat sana. Saya belajar, saya dari Jakarta, saya sendiri tidak fasih berbahasa Batak, tapi lama-kelamaan kok jadi tahu juga. Itu kan karena terus mengikuti dan lama-lama kerekam ya. Saya mengikuti orang tua saya dulu, beliau juga yang suka menjadi Raja Parhata, Raja Adat. Jadi lama-lama terekam. Itu juga salah satu metode bagaimana kita mengajak anak-anak kita untuk mencintai budayanya. Terus terang, kalau mau dibilang, oh, saya anak kota besar, kota Jakarta. But how I become so much love with this community, with this Batak culture, papa saya itu bikin saya jadi supirnya. So everywhere he goes, I have to drive his car. Then when he's talking blah 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 in the community, and then he asks me, "Come. Why have to come? No, just eat." But while I'm eating, of course, I listen what they are talking about. Yeah. And blessing in disguise, I applied what I learned by doing over there, and I can apply it in here in New York City. We have different occasion. Ada yang kematian, bahkan ada yang apa namanya main boru, ada yang mau apa. Jadi tahu gitu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah pentingnya kenapa kita harus terus masuk ke perkumpulan atau apa itu Parsahutaon atau Parsamargaon. Itu penting. It's very important we are gathering. First, kita nggak akan lonely seperti yang dibilang Sintua Syahaan, nggak, karena kita tahu siapa orang-orang. If we don't have family, we have the big family, Batak family. And we can share over there. We know the clan. We know that padan. We can ask in the community group, hey, I am this. Can I marry this woman? Can I marry this man? Because I'm blind of the clan. Let's say like that. So mereka akan membantu. Mereka akan membantu rekan-rekan semua untuk oke, kita cariin ya. It's better having a lot of people to help you than you just do it yourself, something like that, right? So saya rasa itu yang saya bisa tambahkan. Mudah-mudahan kita tetap komit dalam Batak Diaspora Manonang ini untuk membuat semacam pelatihan, karena terus terang
apa yang dipelajari tidak akan bisa terus nempel di kepala kalau tidak dipraktekkan. And to be honest, out of Indonesia, we are very little to have a chance to practice what we know. Especially the young generation like Sebastian. I see earlier there is a Yeni Burumunte, maybe still there Aditya Warman Lubis, Marisa, some people, this Lydia, they know a little bit, but they don't have a place or a moment how they can practice. Yeah. So maybe next time we are going to have like a workshop kind of, and not talking about a lot of things, just Yeah. to practice. So they know how they can use the terms of Dalihana Tolu. They know how to call their clan, their padan or whatsoever, something like that. Saya pikir begitu, itu dari saya, dan remarknya terima kasih untuk Amang Inang, Ito, Eda, adik-adik semuanya. Mudah-mudahan bisa bergabung lagi di next meeting. Terima kasih supportnya untuk tim BDM, right? And give the chance to Ito Ben to make a Ya, close dua poin penutup dari saya, Amang, Inang, Alay, Ito, semua. Yang pertama, diaspora Batak itu yang jadi fokus kita sekarang, dan tantangan kita itu adalah namanya juga diaspora ya, di luar Bonapasogit, di luar kampung kita. Tentunya nggak gampang juga ya, kita ada di luar kampung halaman, bagaimana kita bisa mau menjaga kecintaan kita terhadap budaya kita. Ya, salah satunya dengan hadir di sini malam hari ini. Jadi terima kasih buat kawan-kawan, adik-adik kita yang dari generasi muda yang sudah mau ikutan malam hari ini. Thank you for all of you, the young generations who attended the session tonight. I hope you gain the benefits of what we are sharing. Again, this is about the style of living as a Batak, the character of a Batak, and I hope the more you give your time, the more you would be in love with our culture. We have a beautiful culture, a unique culture. I hope you would be taking time to enjoy and to know that more. Poin nomor 2 saya mau minta untuk semua kita yang hadir malam hari ini ada action itemnya kita. Aksi yang saya harapkan dari malam hari ini, kita akan lanjutkan lagi untuk edisi berikutnya yang berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan tujuan kita itu terutama generasi muda kita. Mari Amang, Inang, Lai, Ito, ayo kita undang generasi muda kita. Dan juga kasih input ke kami tim BDM, Batak Diaspora Marnonang, kira-kira topik-topik apa saja yang relevan buat adik-adik generasi muda. Tujuan kita terutama dengan edisi internasional ini memang bagaimana generasi muda, tapi juga dengan keluarga-keluarga diaspora Batak yang muda, mungkin karena mereka meninggalkan Bonapasogit dapat kesempatan kerja di luar, mungkin mereka juga perlu untuk disegarkan lagi untuk pemahaman akan budayanya. Saya dan Ito Pelita sendiri nggak bilang kami tahu segala sesuatunya tentang budaya kita, tapi yang terutama kecintaan kita itu perlu dipupuk, perlu ditanamkan terus. Jadi action item from tonight, I really appreciate if all of us can extend the invitation to more the young generations, the young diaspora Batak all over the world, in America, in Europe, in Australia, in Middle East. It's very encouraging to see a number of them attending the session tonight. For those of you, the young generations, please tell other young generations as well of the event tonight. We really want to help you to fall in love to our culture, beautiful Batak culture. That's it from me. Thank you. Ito Pelita. All right, so I think we're done for our session tonight. So thank you all for joining us in 25th Batak Diaspora session, and this is especially for international, the unique significant clan, and the family tree.
So next time we will see you again. Thank you all. Thank you. Thank you. kasih. Bye-bye. Have a good night. Thank you. Amang Boru masih mute, Amang Boru. Masih mute, Ulang Amang pen Boru. saja menutup dalam doa. Ulang. Baik, Ya. baik. Yuk, kita tutup dalam doa. Mohon izin saya sampaikan dalam iman Kristiani. Mari kita berdoa. Dear Lord, thank you that tonight we have the opportunity to have this session together for us as Batak people on loving our culture. You make us unique. You make us as a group of Batak people with our family name, with our marga, with the culture, with the way we should relate to one another. It's a beautiful connection. It's a beautiful family relationship that we are actually placing in us as a Batak people. That we really want to encourage and reach out and reach in as well to our young generations, Lord, so that they get to know our culture and they love and preserve the culture as well to the next generations as well. We thank you for everyone who's contributing tonight, to everyone who's taking part. May we get to know from the information being shared for us to get more understanding of our culture, but also for upcoming sessions so that we can have workshop, we can practice it, and then the more people are practicing, the more we get to know each other. Thank you to everyone attending tonight, and we want to take everyone as we want to go to rest after this, that we can rest peacefully. Also for some of us who would be attending services tomorrow, Sunday service, may we all be strengthened and be refreshed in your love. Thank you, God. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amin. Amen. Ya, terima kasih Tulang. Thank you. Terima Amen. kasih. Ya, sampai ketemu. Sampai Ketemu. ketemu di sesi berikutnya ya. Ada Ito saya masih nggak tahu. Risma ya tadi ada chatnya saya belum. Ya, ya Ito ya. Ito Papi, makasih ya Ito. Mantap kali pertanyaannya. Iya. Ya, nanti kita lanjutkan ya sesi Yep. berikutnya. Ya. Iya, God terima bless kasih. you. Ya, God Tuhan bless. berkati. Tuhan Thank berkati. you. Selamat malam. Tuhan Selamat malam. berkati. Amang Siahan, tolong nomor WA-nya Amang di chat. Iyalah. Ya, Gimana? tolong Nomor share WA-nya, WhatsApp-nya. Tulang. Oh, nanti dikirim. Ada di apa kan? Saya masuk ya WA Batak Diaspora kan? Oke, alright. Iya, nanti Oke. diupdate. Saya tahu Amang ini. Mulai Nanti tetap. diupdate. Ya. Saya kan masuk anggota ya di situ. Right. Oke. Ya. Mulai Amang. Ya, oke dah. Le Presley, terima kasih WhatsApp-nya. Nanti kita kontak, Le. Iya, terima kasih Dian Tanjung. Thank you for coming and joining us. And Sebastian, you're the best. Say something to your community. Great ya. Thank you so much, Tante. Yeah, thank you for joining us. Sebastian Boleh gitu. Naibaho, well done, thank you. Iya, dia ketua youth di sini. Jadi ya di Batak PBB dia kita tunjuk sebagai ketuanya. Ketuanya ya, oke. Ya, karena kita ingin betul-betul mau merangkuh young generation. Iya. But it's tough because kita nggak bisa langsung berkomunikasi dengan mereka mungkin karena gaya atau keterbatasan bahasa, keterbatasan waktu, dan mostly waktu saya sama mereka juga tetap berbeda. Mereka di sekolah atau di mana, jadi ya kadang sangat susah. Jadi kita jembatani dengan membentuk Naposo, grup Naposo. Mudah-mudahan ini juga berkembang. Tolong didoakan Amang Inang jadi bisa lebih baik lagi ke depannya karena we really want to reach in the young generation. They got lost. Sangat sedih.
apalagi kalau di Amerika Serikat ini, di tempat kami terutama New York, kota besar itu sulit sekali untuk apa ya, menanamkan budaya dan Hmm, agama. ya, Itu dua tantangan terbesar kita, apalagi kita orang Batak kan pasti urusannya dengan agama dan budaya ya, tapi itu ya, sangat 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 susah karena hedonisme di sini tuh ya, sangat tinggi ya, ya, dan pluralistic of demographic itu banyak sekali, jadi very difficult. They hmm, said, why we have to be Batak? We are American. So ya, itu aja ya, udah kayak menohok gitu di ininya orang-orang tua di sini. ya, Eh, apalagi untuk mengajak mereka tetap melakukan sabatahon gitu ya. Aduh, sulit sekali di sini. Mungkin abang juga mengalami ya, abang Ben, abang ya. siapa, abang Haposan ya pokoknya abang Siahaan ya, abang Storus, karena memang begitulah ininya, kehidupannya ya. Ya, Apalagi kalau ya. berurusan dengan kota-kota besar itu kan Jakarta aja. Saya termasuk salah satu yang kayak dimarahin sama temen-temen dulu. Lu Batak banget sih katanya gitu. Waktu saya SMA itu ya, karena Ternyata, saya cerita sedikit, ini kan udah di luar session ya. ya, Saya cerita sedikit. Waktu itu saya entah bagaimana dipaksa papa lah ya jadi supirnya gitu. Kenapa sih Pak? Saya bilang enggak. Itu kan ada supir. Enggak, saya lebih senang kalau kamu yang setirin. Rupanya ini salah satu ininya cara. beliau. Saya Ya, ditanemin gitu tanpa harus diomongin karena berurusan sama anak muda kan, dunia anak muda ada sendiri gitu ya. ya, So ya. aku waktu itu diminta gitu, ayo Inang supirin saya ke sini. Ya udah deh, namanya diminta orang tua kan kita juga nggak kenapa-napa ya, karena menurut saya itu hal yang baik gitu ya. Jadi kalau saya udah selesai urusan sekolah, saya pergi anterin papa. Hampir Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu selalu ada aja diminta, oh anterin saya ke sini, anterin saya ke sini. Padahal saya juga punya abang, punya apa, tapi saya disuruh gitu. But anyway, itu berjalan. Yang ini saya bilang tadi ya, di mana pelatihannya? Itu berjalan Ya, bertahun-tahun ya, kita betul. lakukan. Lama-lama saya itu udah biasa, dari Anatolu, Pahupat Sihal, Hmm, apalah, partitur, biasa lama-lama kan karena kita biasa membicarakannya gitu, biasa ya, menghidupinya juga. Jadi, wih, kok aku jadi ini? Pas saya di sini, itu semua bisa saya terapkan kayak kematian. Oh, ada mate hmm, makar, ada mate apa namanya, Mauli Bulung. Bayangin dari mate makar sampai mate Mauli Bulung ada di sini karena udah sepuh banget gitu ya. wow. Ada sari matua, ada sahur matua. Itu kan sesuatu yang tidak mudah untuk Ya, diterapkan dan diingat. ya, Apalagi di sini mungkin sama kayak di Itoben sana di Perth atau amang di Jerman atau di Oman. Kalau ada kita komunitas Bataknya itu kan kita juga harus sesuaikan dengan bahasa setempat gitu loh. ya, 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 Nah, orang yang merantau ke sini umumnya berbahasa Indonesia, tapi upasa ya, kita dalam bahasa Batak. Jadi ya. tiga bahasa terus kita ini. Karena kebetulan yang saya bilang tadi, saya dipaksa papa jadi supirnya, Jadi ya bisa. dikit-dikit adalah kita pelajarin dan nempel gitu. Lama-lama bisa dipraktekkan. Makanya saya bilang tadi kita harus bikin workshop. So Ya, ya, they learn and they practice because there is no time for practice. Where? ya, There's ya, no occasion to practice. ya. Ya, Gitu. saya mikirnya praktisnya kita itu nanti mungkin di sesi berikutnya itu mungkin kita ambil per dua-dua. Jadi untuk peserta yang ada di dalam ininya di dalam sesinya langsung misalnya saya dengan Leha Posan langsung, jadi kita latihan sama-sama gimana cara cari titik temunya sehingga saya jadi kenapa saya jadi panggil ke Leha Posan gitu. Jadi langsung kita lakukan pelatihan jadi ngerti, oh kenapa jadi dari titik mana saya jadi harus panggil hula-hula kah atau dengan tubuh gitu. Saya pikirnya gitu Pak. Kalau bisa kita bikin jadi acaranya menarik dan interaktif gitu. Iya, dan saya rasa workshopnya juga bisa diulang-ulang karena Mm, eh, mm. karena yang hadir hari ini belum tentu hadir Ya, next gitu loh. Jadi ya,
Ya. kasih kesempatan untuk orang yang nggak bisa hadir sekarang, bisa hadir berikutnya, tapi kita Ya. kasih nama workshopnya apa. Karena ini kan baru pertama Ya. ya, kita coba dalam bahasa Inggris gitu kan. Ya. Ya. Maybe next time the young generation will come more, it's Ya. better. Ya. Ya. Menariknya Jerman, ya, silakan. padahal banyak di sini Batak. Anggota Ada beratus berapa orang. banyak di sana Tulang? Saya heran nggak ada yang masuk dari Jerman di sini. Sudah Nah, justru itu Tulang, kalau bisa kita mencoba menjangkau kawan-kawan kita yang di berbagai negara juga sih Tulang, jadi supaya makin banyak yang ikutan. Kita perlu publikasikan juga kegiatan kita ini Tulang. saya bagi-bagi juga, saya kirim sama teman itu tadi kemarin. Tapi saya Ya. lihat nggak ada itu. Ya. Ya. Siapa saja bisa buka ini saya bilang, tapi malah ke Indonesia saya kirim ke Jakarta. Iya, ada. Iya. Saya masih ada di Jakarta, ada masih banyak keluarga di Jakarta. Oh iya Tulang. Cuma saya yang dikirim keluar, diusir dari sana. Keluarga ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada di Medan, ada di Dekalang juga. Jadi bukan saya kirim juga tadi ke sana. Bisa buka ini. Situ Morang bekas mantan keluarga kita. Oh, Saud Situ Morang mantan gubernur. Saud. Ya, bukan yang KPK. KPK, bukan? Bukan, yang ada dulu di Kementerian Luar Negeri. Oh. Yang rendahi Aceh dengan apa itu waktu perang sana, dia juru Ya, bicara. ya, ya, ya. Ya, 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 Dia Tulang. kan ngeberek kandung saya, tapi mereka cerai. Oh. Di rumah orang ini ada digoda orang dari Manado, jadi mereka cerai. Kasih hampir itu berkandung ya. Iya, 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 Tulang. Semua orang tadi, wah ini situ orang saya pikir. Iya. Jadi banyak begitu memang di Indonesia, kalau sudah jabatannya tinggi banyak penggodanya kan. Ya. Jadi rusak keluarga itu Mas, banyak Iya, itu. iya, iya, Tulang, iya, Tulang. Di Jerman Rumput tuh semuanya ada sekretarisnya. Dari situ pula ya. Penyakit itu kan. Jadi silakan kalau misalnya ada masukan-masukan topik untuk kita bahas di berikutnya, silakan kawan-kawan semua untuk kasih infonya ke kita, apalagi hal-hal yang relevan. Tapi terutama saya pikir bagaimana kita ngajakin lebih banyak lagi kawan-kawan kita sih. Iya. Halo, Tapi itu Ben, itu Haposan, emang semuanya mohon maaf ini Ya. saya terpaksa harus meninggalkan karena Ya. kita ada dari komunitas lain dari Sulawesi Utara ada expo di New Jersey dan Wow. makanya yang saya share di grup itu nggak habis-habis Iya, iya, acaranya. iya, ngerti toh, ngerti toh. Iya, Iya, iya. saya Iya. mohon maaf karena dari sini juga Balai mesti Tegodang jam itu ada. sana Ya. jam Makasih 12. loh itu sudah mau ngasih Tegodang waktu. itu. Padahal lagi long weekend ya. Iya, ada lagi long weekend, tapi saya nggak ikutan long weekend lah karena acara ini lebih penting. Kita harus Iya, iya. we have to be concerned about our young generation. Itu misi saya karena saya benar-benar concern kalau ngelihat di sini, aduh, ngeri. Iya, Mereka iya, iya. betul-betul tidak punya budaya. Mereka dengan marijuana, dengan ini, dengan itu, No, seks no. bebas. Anything, hedonisme, anything, everything is like Yeah. messed up. So, Yeah. aku really concerned. Makanya ini session kita pertama in international. Maybe Yeah. next time we can do it Bagus sekali better sesi and kita nih. Bagus sekali. more audience Yeah. and more topic that we can Yeah. share to young generation, and we have the conversation with them. We have the workshop so that Yeah. it will be better. I hope so, Yeah. Okay. So aku mohon izin pamit Ya. dulu semuanya karena mesti Itu- ngejar ke New Jersey ya. Terima Ya, kasih. itu Selamat nanti- malam, selamat itu siang, nanti selamat aku pagi WA ya. semuanya. Salam 24 jam. Horas. Ya. Itu Pelita nanti aku WA. Ada di Oman ini lagi nyari perawat. Siap. Siapa tahu di Indonesia ya. Ya.
Ya, siap itu. Japri ya itu ya. Ya, yang itu Japri Ya, ya tuh. Amang Ya. Sitorus Molate, dari molate apa to. Colorado Ada. Ya, semuanya, Ya, ya. Amang halo Pak Alison, Ben. pokoknya semua lah ya, Halo. Ya, Amang tulang. Lupis, Amang Eh, Pendapahan, Ibu bagaimana Tanyo. untuk session ke-27? Karena saya sudah diberi tugas 1 bulan yang lalu mempersiapkan untuk tanggal 28 kalau nggak salah. Apakah itu jadi atau bagaimana? Jadi kalau yang itu tulang, hanya yang versi bahasa Inggris ini kayaknya kita akan bikin diselang-selingi mungkin setelah Oke. 5 atau 6. Jadi yang berikutnya tetap lanjut kok tulang. Ya. Jadi yang diminta dari saya sebagai narasumber yaitu perkawinan orang Batak di United States, di Amerika. Wow, keren. Ya, jadi saya sudah persiapkan semuanya, tapi singkat. Saya kalau ada tanda ini sudah pasti semua tahu. Tapi bagaimana pelaksanaannya di Amerika, karena saya langsung menangani sudah banyak yang saya kawinkan di sini. Jadi artinya saya tetap dalam filosofi dari Handatulo, tapi saya coba dengan konsep 3E bukan 3M lagi. 3E apa dari saja? 3E itu dari LABB ya, Oh iya, lupus betul. adanya. Ya. Jadi esensial, efisien, efektif. Itu ya. yang saya coba di sini. Apakah itu berterima di apa namanya di tempat-tempat yang lain? Tapi kalau di sini sejak tahun 2004 saya sudah lakukan itu langsung ke boru saya yang pertama. Wow. Mengawinkan boru saya ke Marga Sagala. Yang pertama saya lakukan di Colorado. Di gereja. Dan Keren kalau kali itu tulang. Ya, kalau LABB merencanakan di seluruh Indonesia baru perencanaan 4 jam. Katanya perkawinan orang Batak nantinya. Tapi kalau saya hanya 3 jam. 3 jam selesai semuanya, for everything. Wow. Sebastian, that's good news for you, Sebastian. Only 3 hours. Ya, dan ini saya sudah lakukan pada bulan Juli kemarin. Kebetulan anak kami, pahopu saya, anak adik saya kawin dengan orang Korea lagi. Wow. Tulang Jadi, kalau kayak gitu mungkin nanti dibagikan di sesi yang berikutnya tulang, karena saya pikir itu akan jadi rujukan yang sangat baik nanti tulang untuk ya, dan ini langsung praktek. Ya. Saya tidak akan bercerita banyak. Ini langsung praktek yang saya lakukan, yang praktis, sehingga mungkin generasi muda tidak takut kawin lagi karena ada yang besar, ada yang kecil. Ini kita buat dengan dua-duanya. Itu saja. Jadi kalau nanti akan saya kirim ke Bereben materinya ya. Halo ya. tulang. Ditunggu dengan penuh semangat. Ditunggu dengan penuh semangat. Topiknya bagus sekali tulang. Margodang gue kita isi godang Batak. Wah, keren banget. Langsung praktek. Jadi tidak berdiskusi-diskusi. Oke, terima kasih. Molate tulang. Moliate. Jadi napuratano main narangging masih ranggongan. Ibadat ta pada udang gotot di tatok tonggo masih gonggoman. Matutu. Ya tulang siahan, gimana tulang? Jadi AUP satu permisi maju au. Aduh kawin tunggu dalam tulan dai. Ay kami magon no na din tua namin na putay. Tunggu syukuri siya hula-hula siya perburu jadi tunggu semua dari hitane. Batak gue pengen ini maksudnya. Tapi yang esensial saja tulang maksudnya yang dijaga. Mulu Batak lain mulu tuh ala Jerman damat tuh. Iya tulang.
Semua apa partiziamo berusaha mado. Habis langsung semua cara di sana itu. Anak tapi tunggu semua nih, tunggu cara di sana. Ya, Jadi so sudah tu siapa lahir nih. Ale mula-mula not tu kita dia dati. Oh, iyalah, ya tulang. Jadi partiziamo memang baru perdede. Oh, jadi pandai dia, tulang. Lain atau baru perdede. Jadi di dulu mah hula-hula, mama saya tak Ya, kami tidak datang mah dari anda dulu terus. ya. Eh, Berarti dari tulang Syah nanti bisa juga ini ya, berbagi juga nanti praktek di Jermannya. Iya. Praktek bagaimana maksudnya? Ya, contoh-contoh ini kalau melakukan pesta pernikahan di luar negeri, tulang. Jadi untuk bulan depan nanti dengan tulang Sitorus, mungkin di bulan berikutnya kita lihat dari negara-negara lain juga barangkali begitu, tulang. Ya. Layak Marpaung hanya untuk klarifikasi, jadi materinya nanti kita akan kirimkan materi diskusi malam hari ini. Tapi juga mau mengklarifikasi yang versi internasional ini kita bikin sekali, untuk sekarang sih kita bikin mungkin sekali 6 bulan gitu ya. Tapi mungkin nanti kita coba pertimbangkan kita bikin lebih cepat sekali 3 bulan. Setiap bulan kita ada pertemuan ini lah. Ya, cuman yang versi standar itu kita banyak dalam bahasa Batak soalnya. Layak Marpaung. Semoga membantu. Tapi nanti kita akan share materinya juga. Baik, terima kasih Amang, Inang, Lai, Ito sudah mau memberikan waktunya. Ini saya mesti siap-siap juga untuk ini. Besok ada tugas lagi juga di gereja. Jadi terima kasih untuk waktunya. Selamat beristirahat. Terima kasih untuk Terima masukan-masukannya. kasih lah, Melete Sude. Horas. Mulai tulang. Nah, minggu. Oke, mawate Selamat malam semuanya. minggu. Mawate. Ya, makasih Bye. Dian. Thank Kasih. you. Horas semua. Horas Sebastian. Molete Mang Inang. Horas Lemat Paung. Saya tutup ya. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi. Yuk, mulai Lemat Paung.